دورا karantinaya de emlê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên Kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeka wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada Kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hev du. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir Portugalê jî hate çapkirin. Lewma îsa me biryar da ku em zanîngeha Kurdiya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdiya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزایندن. ما 24 با آوایکی زندی. او برنامه و پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کرد. بله اولی جنبه گو اون همو بخیرات درسامه یا ایروش جبر که ماموستا عدنان چلیک امجرد بجن درباسی بجبر که دمک نزیک ده او مالباتا خواه به کرونا یکتب و جبر وی نه آماده بو که ایروش درسی چی بکه لو ما جبر که دایمیز حاضر مگوه ایمش خواه بابته مگه لکن جبر وی ایروش من خواست جی استفاده بکم دا که ام درسا خواه یا که جراد نیف جوما بو یا که سر جره لیکران
û demsaziya Kurdî min got tu wezê beşkendin bêlim dersekedin ji ber ku babeteke taybet e veya babeta doktoraya min bû ji berî min ji bo we bi taybetî amade kir ta ku em bikaribin serî hindî qaşa bikin. İcazê ekrana xwe bi were parve bikin. Pirsgirêka me ya sereke çi ye? Hûn bala xwe bidin vê ekranê hûn ê bibînin ku wek cara din dersê de min gotibû di rêzimanî Kurdî de pirsgirêkek heye. Yani ew pirsgirêkek lêkolînê ez dibêjim heye. Ji ber ku gava ku mirov bixwaze zimanekî nas bike, pêşî mirov li rêzimana wî dinare. Lê yekî ku bixwaze zimanê Kurdî nas bike, gava ku li rêzimana Kurdî binare, ev ê lê binare ku rêzimanên ku heta niha hatine amadekirin, ji aliyê hejmara deman ber hevdû nakin. Ew hevalê ku bi ekranê dibîze, biraşkerime xwe bi ekranê nelîze. Ji aliyê deman ber hevdû nakin. Baş bala xwe bidinê, di rêzimana Kemal Badilî de behsa yazde demên lêkeran dibin. Yani dema niha û dema bê û dema bihûrê em dibêjin yazde demên lêkeran dibin. Lêbelê di rêzimana Celadît Bedirxan de em hevde deman dibînin. Diya Feqih Hüseyin Savuniş te ku nodî yekê de hatibû çapkirin ji were gotibû yekem rêzimana Kurdî ye ku Kurdî û li Tirkiye hatibû çapkirin. Behsa 15 deman dibe. Mamed Cemû ku lêkolînek li zanîngeha Sorbonê kiribû dewra semînerekê de hewl dabû nîşan bide bê çend demên Kurdî yani 29 dem diyar kiribûn. Murat Ciwan di rêzimana xwe ya 1992 de a Türkçe açıklamalı Kürtçe dil bilgisi yani bi zimanê Tirkî rêzimana Kurdî behsa 18 deman dike. Rojan Barnas di gruba kurmancî de gava demên Kurdî dişayesîne yani ne Kurd serdeman bixwe nivîsandiye lê terminolojiya wê datîne ew jî behsa 17 deman dike. Baran Rizgar ku Nodûsiya de dersadên behs kiribû li ser dersên zimanê Kurdiyê pêşîn amade kiribû Nodûsiya de û 2005 de ji nû hat çapkirin behsa 12 demên Kurdî dike. Joyce Bilo û Veysî Barak behsa 16 deman dikin. Evîn Yalçın ya ku ser hemû rêzimanên Kurdî xebitî bû û ta ku nîşan bide bê çend demên Kurdî hele wê jî 21 dem nîşan dabûn. Rêzimana Samîtan min vê derê versiyona 2005 esas kir ji ber ku 2011 û 2015 de versiyona wê berfirehkirî jî danîn. Ew jî behsa 27 deman dike. Îja ji ber ku hindem li cem hinka hene lê di hinê din de nînin. Gelo çend dem di Kurdî de hene min xwest pêşî ez envanterek wê derxim ka di rêzimanê Kurdî tabii ev tenê weke nimûne min dane. Lê weke ku min ji were got dersadin de ez li ser 23 rêzimanên Kurdî xebitîme da ku ez wan bînim cem hevdû. Îja gava ku mirov bala xwe dide hemû rêzimanên Kurdî. Mirov di nava wan de ji 11 deman heta 29 deman demên cuda cuda dibîne. Ne normal e ku di zimanekî de mirov nizanibe çend demên lêkeran hene. Ji ber wê ye ku min ev babetdanî berxwe min got ez ê pêşî ser vê bixebitim. Da ku ez bikarim lêkolîna xwe li ser demsaziya Kurdî û ser hevoksaziya Kurdî ya kompleks û hevokên kompleks berfirehtir bikim. Ev weke destpêka wê bû. Îja gava ku mirov lê dinare bê çi dem di kîjan rêzimanê de heye kîjanê de nîne hemû demên ku hatine şaresandin min danim cem hev. Hingê bi giştî hûn zanin tiştekî wiha derdikeve pêşiya me ku di tu zimanan de tune ye. Bi Kurdî 32 demên lêkeran bi giştî nava rêzimanan de xuya dikin. Ji ber ku hinek 11 ne, hinek 27 ne, hinek 15 ne, hinek 20 lêbelê hemûyan behsa heman deman nekiriye. Gava ku mirov hemûyan datîne cem hevdû, mirov lê dinare ku behsa 32 demên cuda cuda tekirin. Neh ji van deman demên domdarin. Ji bo kesê ku detayên van demên domdar dixwazin bibînin di pirtûka min av navê Guman Yek zimanê Kurdî de min dûr de yekmeyek û behsa wan kirî bê ji bo çi ev ne demên domdarin û di dersa bihûrî de jî me behsa domdariya deman kir me got ku di vira de weke ku şaştegihîştinek heye ji ber ku hin lêkerên domdar hene ku di cureyên lêkeran de tasnîfa wan baş nehatibû kirin bûne sebeb ku rêzimannasên me ya ji rêzimannivîsên me wan weke demên domdar bihesibînin. Weke prezent progresifa İngilîzî. Bi vî awayî hewl dabû ji bo Kurdî jî demam tasnîf bikin. Pirsgirêka me jî ew bû ku her kesê ku rêzimanekê dinivîsîne mecbûr e ji xwe re zimanekî referans digre. Îja heger zimanê we zimanê Tirkî ve zimanê referans hûn ê mecbûr weke Tirkî geniş zaman bînin nava zimanê Kurdî weke ku Murat Ciwan kiriye. Lê heger referansa ve İngilîziyan Fransî ve hûn ê prezent progresifa İngilîzî weke Joyce Bilo bînin nava zimanê Kurdî. Di vira de min gotibû neh demên domdar ji bo min cihê gumanê ne min şir danî bû ser wan. Sê demên jî zêde hatine çêkirin di rêzimana Samîtan de jî mirov wan dibîne û di rêzimanên din de jî. Ji bo çar lêkerên ku marjînal in
لێکەرا زانین کارین vîn û wêrîn gava ku mirov bi dema bihûrî dibêje em dibêjin min zanî bû an min zanî an min dizanî an min dizanî bû çar formên cuda hene ji bo karînê min karî bû min karî min dikarî bû an min dikarî ji bo wê jî çar formên cuda hene divê ez biçim diviya bû ez biçûma diviya ez biçûma ji bo wê jî sê formên cuda hene ji bo wêrîn ez wêrî bûm ez diwêrî bûm ez wêriyam mirov nemazane ji nav derkeve hemû rêzimanên Kurdî yê ku çav van formên cuda ketine ji bo van çar lêkerên ecêb em ji wan re dibêjin lêkerên marjinal ji bo her formeke wê rabûne demeke nû çêkirine ku ev jî cihê pirsgirêkê bû yê ku pêşîn behsa van çar lêkerên marjinal kiriye nava Kurdan de Celalet Bedirxane di rêzimana wî ya 1907 de behsa wê dibe yê ku bêtir jî bal kişandiye ser hemû rêzimanên piştî wî jî bal kişandiye gotiye di van lêkeran de pirsgirêk hene lêbelê em di rêzimana Feqî Hüseyn Sanij de dîsa dibînin Feqî Hüseyn Sanij dibêje ev çar lêker bi pirsgirêkin ji ber ku kêşana wan û kêşana demên Kurdî li hev nakin îja hûn ê bêjin ma dunya pê xera dibe na dunya pê xera nabe şoreşî pê çê nabin lê pirsgirêk ew e gava ku mirov taybetmendiyên van çar lêkeran nizanibe mirov ji bo zimanê Kurdî gelek deman dikare ava bike her forma ku wedît ne dem e dem tiştekî din e felsefeyek bi serê xwe ye ku niha ez ê ji were ji Arîsto dest pê bikim heta Reichenbach û modelên nû bînim hûn ê fehm bikin bi felsefeya demê yani têgihiştina demê ji felsefeyê çawa ber bi zimannasiyê ve hatiye û dikare çawa kelîme were em ê vê dirê yek û yek binavin tabii ez veya dibêjim ji bo ku serê hevalê me de zelal ve ez cana nîv îronîk bi xebatên xwe vekirî didim ji bo ku heva zanibin bê çendî giring e ev mijar gava ku doktoraya xwe de min behsa vê babetê kir zimannasê Fransî xwe jî şaş bûn heta mamosteyê min got ez dixwazim tu taybetî ser vê meselê bixebite min got na ez dixwazim vê meselê bi Kurdî vekirî bikim û endamên jûriyê yê ku hatibûn doktoraya min jî ew jî lê şaş babûn digot çawa heta na me nedîtiye ez ê ji were behs bikim pê pirsgirêk bir de çi ye di têgihiştina demê xwe de pirsgirêkek heye îja me got neh demên domdar ji bo min cihê gumanê ne sê demên zêde ji bo zanîn karîn vîn wêrîn hatine avakirin ku ji bo min ew jî ne demin lê formên cuda varyantên kêşana van lêkerên cuda ne ew marjinaliya wan hatiye ji bîrkirin û ji bo her forma wan demeke cuda hatiye şayestandin mixabin bu para min ku ez wê serrast bikim ya jî wê nîqaşê pişvetir bikim her wiha dema fireh ya ku Murat Ciwan behsa wê kiribû dema bê ya nêzik ya ku Joyce Blow û her wiha Samîtan behsa wê kiriye dema niha ya ber bi çav di dersa bihûrî dem behs kiribû ku debokê behdînanê de bêtir heye û dema bihûrî ya nêzik ku Samîtan dîsa behsa wê kiribû Kemal Badir jî balê dikişîne ser li gorî min sê jivana ê ku min zer kirine cihê nîqaşê ne lê dema niha ya ber bi çav ku ez ê vê derê ji were behs bikim bê ji bo çi ez wê qebûl dikim ji ber ku weke ku dost Samîtan jî dersî de got heger forma nû zelaliyeke nû tîne nava zimên mirov wê qebûl dikin mirov dibêje heyran ev wateyeke nû maneyeke nû tîne li yên din wateyê nû nayînin a pirsgirêk dibir de şîroveya vê forma nû û vê têgihiştina demê em ê çawa cî bikin nava zimanê de ez ê behsa wê bikim her wiha demên din ku cihê guman û nîqaşê ne jî ez ê nîşanî we bidim me di gumanî yek de sala 2013 de çapûye di gumanî yek de me behsa vê babetê kiriye lê kurtî me behs kiriye weke dersî de min ji were got ev babeta doktorayê bû bibûrine dubare dikim gelekî berfirehtir e lê di gumanê de min hewl daye ku di çil pêncî rûpelî de weke notên dersekê ku şagirtiyê min wê çaxê notên dersan girtibûn gihan dibûn min jî serrast kiribû û pirtûka xwe zêde kiribû ji ber ku nivîsandina 600-700 rûpelan ji nû ve Kurdî ji bo min zehmet bû lêbelê ji bo çapa guman yek ya nû a ku dawiya salê de min niyete ez wê bidim çapkirin ez hewl didim ku wê berfirehtir bikim teva vê xebata ku niha hûn ê bibînin niha heger mirov li demê binare ev di nava Kurdan de pir nayê zanin min ji were behsa referansa demê kiribû û min gotibû ku heger em têgihiştina referansa demê bi kar neynin em ê di şîroveya demên lêkeran de têkevin nava xeletiyan ku kesên ku 20 sal di pê me re ew ê werin hê nû ew belkî karibir rast bikin madem em dizanin ku di têgihiştina nirxandina demên lêkeran de referans heye û divê em vê referansê ji nû ve birixînin da ku em demên lêkeran fan bikin hingê divê pêşî em zanibin vê referans çi ye berî her tiştî em demê ez ê ji were behs bikim bê dem li gora filozofan û zimannasan çi ye dem em wê bi du cîhanê cuda ji du cuda dikin em dibêjin cîhana niha heye û cîhana bihûrî heye
حتی من ده دکتر خود جهان دما بیجی لیزه ده کربو لیبل مناقشه سرکت گفتم تو نکه بنوا بیا جبو وکیلی که باشتر اجبر کو او هی نزل آله چون اجبر کو دمانوها او دمکو نهاد بر شعبی ما پیکتی دما بهوری خلاص بویا جبر کو خلاص بویا هر تشتر در حقیقت ده امزانم لدما به تنی هیویه تنی پروژه هی پیک نهادیه جبر وی ام بحثا سی جهانی جدا دکن لبلد زمان ناسیا کو ایروش هرچند از وکه هیپوتز سی جهانی جدا داتی نمیشی زمان ناسیا مدرن یا ایروش ده بحثا دو جهانی جدا دکرن دبیجن او اس يعني سبيتش تايم يعني دما اخفتنيه بانجليزيه مجرد سبيتش تايم اف ريفرنس كنت برادا هاتنا بكارانين ريفرنس بروتوكول هانس خيشنباك هانس خيشنباك لوجيسيان وماتيماتيسيان كي امريكي بو وي د بروتوكول خويا 1956 ده بد دايركشن اوف ذا تايم ده يعني استقامتها دمي بحثا ريفرنس كريا قوتيه جبوك مرو دمك فهم بك بيويست مرو بزانه باودم لغوري تشي دمانو هاي لغوري تشي دما بهوريه لغوري تشي دما بيه هاجر ام سبيش تايم يعني الدماء اخفتني وكان ريفرنس نوها في كيليكي قبول بكن اف سبيش تايم جمره دبا كيليكا وهاكو بري وباشي جهدو جدا بك جبركو دتيجيشنا ارسطوطل جوره بحث بكم كبري عيسى ب 450 سالان ويد بروتوكول خيابنا في فيزيك دجلدي چاران ده بحثات تيجيشنا دمي كريا قوتي دم جي كيليكان آباد به كيليك يعني انستان يعني انستانت يعني بالتركي ان يعني او كيليكين كو هر جراك كيليكتي بري وي كيليكي هي وبشتي وي كيليكي هذا شكل نشانه بقى ايجاد بيجا هر جراك وي كيليكي دما بهريجي ببن دما بيجي ببن دي ساجي هر چند دما وي كو هر يجي او د اصلي خدات دي سا بريكي وباشيكي جهه جدا دك هاجر بيجن اس لفيدر سبيش تايمه هنگي ريفرنساوي دمانو هاي بشتي ويجي هيا افرايا بتشوكا جردن دما بيه لغوري بي تشتم بري بي اف سيستما فرنسيه كوميدانيه جبوكا زي نوع موديلاوي سيستما كردي تشيبكم سروي امل سر دما بيه بري دمانو ها انيزيك هيا ودمانو ها هيا كجردن بريزنت وك بانجليزي ودما بيه هيا فيتور كبانجليزي فرنسي جيرال بيجن والفيتور انتيريور يعني بريا دما بيه جبركو او كيليكاكو ام بيجن 7 ساعات يازده جوانا مبورا هيا 7 ساعات يازده ده هوني بين مني چاي آماده كربه يعني بريكو هم بين ازي چاي آماده بكن ليه از دكارم رفرانسا بها بوكا خل غوري 7 ساعات يازدان ديدم واز بيجم 7 ساعات يازدان ده هوني بين بريكو هم بين مني چاي آماده كربه يعني او آماده کرنا چاي دگل کو 7 يجي غوري انها غوري بي كيليكي دي ساجي الغوري كيليكا کو 7 ساعات يازده ده بده ما بهري هنگي از باورم ببینم پرسگری که رفرانسیت سریع ده زراعت به یعنی آماده کردن چای هگر گوری آنها که استیل ده پیرن دمک بیجی به لگوری رفرانس که به دکاره به دما بهری پرسگری جوه ده دست بید که ودر زمان کردی ده بحث رفرانس دمی نبویه به همان آوایی جهان که پارالل جی یا دمان ده دما بهری ده هست امویج جیرا بیجن اف رایا که بر اشارت بکم امجد بیجن رایا یعنی رفرانسا دما بهریه جهانا ناوندا کلیکا ناوندیا جهانا بهریه پشتی ویجی کاره هبه و بری ویجی کاره هبه و سیمولتانه یعنی ام بیجن همدمیا ویجی کاره هبه جبر کو دما بهری پی اس جربن پاسی سامپل یعنی سامپل پاست تنس به انگلیزی دبه رفرانساوی و imperfectum yaji çirokiya demanu ha debe hevdema ve simultane beri ve debe çirokiya dema bihuri ku mesela el çubum debe beri ya tişteki ku dema bihuri de mesela bejin 2 saat yazda el çubum Paris'i henge el beri saat yazda çubum pişti ve bu saat yazda kelike kenuha u pişti ve anha kelika ku estede borat henge her jara ku referans de nava derek de cikr sar hatta demi او referans dikare be بريا تشتكي وبشتي تشتكي دو تشتان جاتو جدا بكا وكا بري وبشتي دو جهانين جدا جدا نوا خدا آبا بكا هنگي اگر هم سر بيت يكيشتنا ارسطوط بسكنن كو جو فلسفه هاتي حتى زمان ناسيه ولوجيسيانيه كو هانس خيشنباك موديلا داوين دانيه هنگي مرو دكاره ببيجه كو تيگيشتنا ما يادمي دويج نوه بيشرو بكر ايجا دن الخاندنا دمين نكران ده رفرانسا دمي گرينگه لورا او رفرانس كيليكه كيليك تجاه ارسطويا
که حتی بغیشن باک بجی وک رفرانس نکتب ناو زمان ناسیه جبرویه که قادم در وی زمان ناسیه وک فلسفه وک لوژیک وک ماتماتیک وک منطق بناوا زمان ناسیه ده هگر نه نرخاندن وک ام بیجن زانستیه که اینتردیسیپلینر یعنی زانست به متدین ناو دیسیپلینان که مرو بچکش دیروکه بچکش فلسفه بچکش سوسیولوژی بستینه مرو دکار روشن زمانی جی باشتر فهم کنه وک مثلا نها جبوک ام روشا زمانی کردی فهم کن مجبورم بحث سیاست ایجدیم ام بیجن زمانی کردی قد خبو ملتی کرد بندست بو جبر ویا کرد پروردهیا کردی نبو جبر که هاتو قد خکرن جبر که پروردهیا کردی نبو زمان راست کرد نهاتن پرورده کرد جبر ویا کرد در زمان مده پرسکریب کردن هنگی ام مجبورن بحث دیروک و سوسیولوژی ایجی بکن افجی دبا آلیکارا مکو کریتک بده دسته مکو ام بیجن جبو ناسکرنا زمانه کی دبیم رو ل قادنتن جی بنابه بیم چاو کارن شوان استفاده بکن ابتگاه آریستوت پشتی آریستوت پیسته کدنه بحث بکن دسر سنت اوگوستان ره ست سالا چهارم ده درباس خویه دست سالا سیزدان ده گرامرین یونانی کرن پلانوت بحثا تگهن وی آوای کریه دست سالا هجدان ده انسیکلوپدیا دیدروت ده نیکولا بوزی بشکی تایبت ده انسیکلوپدیا دیدروت ده نویسان دیگه گویی دم چیه و بحثا دما فیزیکی و دما تگهی کریه ویجی بحثا عینی تشتی کریه هر وها دست سالا بیستان دجی حتی هانس خیشن باکاتیه هانس خیشن باکشی به عین آوایی ایدی اف سیستما رفرانس دمی بجی کریه و پاشی زماناسیا مدرن جی بریا هانس خیشن باکو حتی سال هشتی جی نده هاتزانین پشتی 1981 که ایدی جنوب سرسکنیه لبریوی دو پسیکولوگون فرانسی دامورت ایپیشون ده سال 1938 ده پرتوکا که 5 جلدی نویساندن لسر اکتوالیتی یعنی روژه جا بحثا روژه و دبی دکر دم چاوا دبر روژه که نوها چاوا دبر روژه که دوری چاوا دبر روژه که پشتیوی دامورت ایپیشون بحثا اکتوالیتی که گفت دمانوها هیا لید اکتوالیتی یعنی روژه و خوی نوها ده دمانوها دکاری بید روژه که بوریج دبه هنگه بحثا دو یا جی 5 سال بری یا جی سبی مرو دکاره گلک روژه بین چالات لید نوا جهان خدا پیدا بکن ده سال 1971 ده گوستاف گیوم که زمان ناس که فرانسیه نافداره ویجی بحثا به فرانسی جرد گفت recherche d'assiette یعنی هر لیکر دمی پیوسته که کانالیزه ببه و بچه پیشی جیه خوی جهان پیدا بکه ویجی رد گفت لیگرینا سینیکا خواه یعنی دوی پیشی بچه سفرا خواه سینیکا خواه پیدا بکه و روی داریم جی ببه او جی مروف دکاره وکت تیگه که رفرانسا دمی بحثیبینه که در نرخاندنا هر دما لیکره که ده پیوسته که ام پیشی رفرانسا دمی زانه آریستوت دبیجه دم لسر کلیکان آواده به او کلیکی کم گود آنا وی کلیکی از دبیرم لی بری نوها بل 15 دقیقه متز درسه کرد او جی کلیکی وی چاقه او دمانوها بولی آنها دمانوها نهایه که از پی تیده بواره دبیرم لی وی کلیکا که متز درسه کرد وی دوره دمانوها بولی آنها بو دما ببری ایجا دم تکیشتناوی تشتکی وهایه که جبو فیلوزوفان جیلی استکه که کارش سبه حتی باری سر بسکنید که گلو چاویه سنت اوگوستان خود بیجه تشتکی وهای کدام هگر از بیجم مجموع بپرسم که گلو دم چیه از زانم چیه لی هگر مجموع بیجم کاج مرا بیجه دم چیه هنگی از نزانم دم چیه جبر که تیگه که وهای کد هم زانم هم جی هم زانم لی امل بیده حول بدم که گلو جبو شیرو بکرنا دمی کدی چه دکاره آلی مبکه ابن زلالیه دمی و زلال کرنا وی یا بریا کلی کام به کلیکین که دپی هفرتین وقت که پلاتون جدی بود و آریستوت جدی بود وقت پلاتون زن بردوامیاییه دبیجه دم جبردوامیا کلی کام پیکتی گاوا کو کلیک بسکنه دم بسکنه دم تو نبه کلیک جتونه هنگی مرو وی آوای دکاره فکر دمی بچکی کرتشید به یعنی دم سر کلیک آن آواده به و او کلیک با آوای کی دائمی و بیراوستان لپی هفتین و کلیکا بری خودتم کم دکن جبرویه که تشتاكو عمريوي درباس بوبا تم كم دبا هاجرون برتوكا كسر معصيه بهلن يروج وكريا بسر معصيه بهلن ده صار شنو ورن لي بنارون كم بويا قالوا جبوش كم بويا وني بيجن دم سر درباس بويا هنك دم تشتكي نديتيا نايخ يعني لدس شبدا وكم دكا ام جبروي بير دبن ام جبروي كم دبن ناكل عشان ما بير دبن ام دنافات دميرا درباس او نمونين وهانكو ونبكر بزان كو دم وكا ام بيجن غمامه كيه لام دناواوي دنا ام تشخاص دناواوي دميده بمينن ام اوقاسي كم دبن وكم روف ام بير دبن هنجي
هر كليكا كوتي كليكا بري خد كم دكه غاباكو كليكا كنو نيه دم دي راوسته انجي دم دي خلاص به يعني ايدي مرده غاباكو از بمرم كليكي مني نو اتشنبن هنك جبوم خلاص ويا جبو كسين دم دي دوام افتي شو معنى تيوي معنى كد نافا دميدا مروغ اساسا وكاكو هيدا قردوت چبو دگو مروغ بربه داویا خوبتشه هنگی داویاوی چیه؟ یعنی دناوا دميدا سر خطا دمي مروغ بپیش دکوه اوتشه هنگی جیانا مروغ دم بخواه لگوری هر کسی جی دمکه جدا هیا اره مگو جهان دمان هیا لدم تشتکی سبجکتیفه تاکه کسیه دما من جدایه دمات جدایه جهانا من جدایه جهانات جدایه جبروی اجوار بحثات تیگه ها جهان پارالل بکن مثلا جارنا هنگ کستی جمعه فکر ناجورد بشون او اویار کجا جهانی دشی چما جبر کل گوری منتالیت داوی که دماوی بخواه راستیاوی بخواه او تشتیک اولید فکره روژه باویه لتا بلکه او درباس کرده او تش درباس کرده مثلا تشتین که دواره سیاسی ده ایروج لأوروپا چه دبون ولی روجلات آناوی چه دبون ولید نرن و یرین وهانه که اوروپا برینوها تو 300 سالان شرایط 100 سالیه دی تیرا درباس ببود سینوره خود زلال کرد سیستما خودانی بولی ام پشتیوان 300 سالان تیرا درباس ببود آها پرسکریکا جهان پارالل بوان نمونهان مخد سریوه ده بشكل زلال باش قاوني هركل جم خا لي بفكر وكسم توغستان ازانم دمشيه لي نظام دمشيه دمرو بيراستش كلها بدون بيجي هنجي جيانا مرو دم بخويا والغوري هركسي دمك جداها هنجي هركي اللي كانوا دمانو هاي وحموك اللي كان بري دبن دما بهري وككو حموك اللي كان كو هي نهاتنا دناوا دما بيدنا هركي ليك دناوا فكرات دميده بري وباشي جهدو جدادك او كيليك تشخص دناوا دما بهري ان دما بيدا ومام دور بشينجي او ديسا دناوا روجافا خدا يعني نافا ام بيجي تشالاكيا خدا تشالاكن دمين نوهانا لجهانا خدا دمين نوهانا و لغوري وانجي بري وان هي وبشتي وان هي افكرين بشكي الوزن لبلي جيمناستيكا كبروخوشكو مروف دكاره لسر بفكره وبلا باوريا مهبه بالسدان فيلوزوف وزمان ناسان سرخه في برصاد ميرا ايشانديه لبلي كسيتي كلياوي وارسطو تانني هنجي او كلي تشخص دما بيوريان دما بده توربيتشي هرجال بري وباشش هردو جدا دكه جيرا غوتنا اكtuality انجي جهانا دمي يا جدا وككم قلت دموغت وبيشون ده 1980 جيرا غوتو اكtuality جيوم غوستاف جيوم ده حفتويه كده جيرا غوتو ريشيرش داسيت كان لي غاريناس فرا وسينيكا فايدي بنجوسيان ده جيرا غوتو اوبوزيسيون دي بلان يعني دجبريا بلان اندمي دمك الفري ديم رو وان شرطو جدا بحسبنا وكوفيت كزماناس كي فرنسيه ده 1980 كان ده بناوي موند بوسيبل يعني جهان غنجاوه بحثا ببسكريكي كربو اف تشارجين سركنكو مخص نشان يوبدن قالكن ينكو بحثا وان فيتيغا دمك قالو كيليكاكو ارسطو وهذا دبيجا قالو كيليكاكو بري وباشش هردو جدا دكان تم وقت خد منا عند بتشتكي افرس كريكا مثلا قاواكم من دس فيدر سيكش ومقو ونحمو بخلاف لا درسامه ويش غيش دمانو هابو لي او دم او بيغامن ايدي بو دما بهري انها قاواكو جوار دبيجم انها ايدي ام دمك النه يا دمانو هادنا هنجي قالو ويكي لكاكم من درس تسبيكر وخما ام بوتشتكي بس كريك هذا اول يعني وخدي منا اري ليبلي جو خزايا خوجي جدا ترى شما جبركو ويدمي هي اف كيليكاكو انها ستيد بورد بيرم ويدمي اف كيليك تشنبو هنجي او دما نهايا تشالاكو لي بيشتوي مادام انها از ورد بيرم او انها ينكل بي هفتين وكاكو هيدا جرد بيجم انها او انها ينكل بي هفتين ايدي انها ينبري فكر بس كريك اد براده او جبو شيروبيا دمي بيويستكو ام كيليكي ياجي نهاية جدا جهبدو ناسك ارسطوط كمكو افرش فكرية دبيجا قالو كيليكاكو بري وباشا جهبدو جدا دكا وبودا ما بهري قالو تموكا خدو مينا ان دبت تشتكي مدبراد الرفرانسي وين بيسموهم زان د يونانيا كم دا كافاكو تنفيساندن بيشتيوي كافات جوهزيا ويا جورغري زمان نكرن جوهر باراغرافاوي شكلك رقمك دانه لغوري ويت باراغرافات 218 ا بشي حاجتو نهانده بحث كليه برتوكا من وكا رفرانس قرانيه
دوی پرتوکدی رو پل حدايه جبو كون فهم بك بحث ارسطو دبيجا كليك وك شكل خويه بريد مينا يعني قباكم الدس بيدرسك كليك نهابو كليك وك شكل خويه بريد مينا لهرو هاد جوهرج ودبت تشتكيدن دي ساجي بنا جوهري وبو تشتكيدن بو كليكا دمانو هاي ياكل بغري ده لي دي ساجي تم بري وباشي جهدو جدادك يعني هكذا كليك تنبا دم جيلينا هكذا دم نبا كليك جي نكاره هنگه دم تنی لسر کلیکا آواد به. هگر کلیک ناوندا دمه به هنگه گلک دم به هفر هنه. اف تگیشتنا داوین دی آلی مبکه که ده هوکن کمپلکس ده گلو جبو چی مروف دکاره ببیجه لهفکرنا دمان او تگاه که جرق بجن لهفکرنا دمان جبو چی دبه. نمونه کم دابوت کردی ده هم دبیجن من پنجره بکر من دید که محمود ته مادام من پنجره وکر دما بهریه چه از کارم بیشم من دید که محمود ته دمانو های لیکراوی دمانو ها کارتینه لی من پنجره وکر من دید که محمود ته چما از دمانو ها کارتین از کارم بیشم من پنجره وکر من دید که محمود دهات هر دو جدی بن چه واده بکر جبو هر دو یانجا aynı تشتبه ایجا از آوه به تکیشتن آریستو جورا بیشم کلیکا کو از پنجره بدکم دمانو های دناوا جهان خود دچه دبه دما بهری هاتنا محمودی دوی کلیکا بکرنا پنجره ده هاتو بودیتن لگوری بکرنا پنجره هاتنا محمود دمانو ها بو هفدن بو پیره لیبلی بکرنا پنجره لگوری وی کلیکا کو آن از ورد پیرو بو دما بهری لعلاقای هاتنا محمود جمتونه محمود تبیجه حیران استناسناک ام نج عین عشیرین من خل گوری بکرنا پنجره آواکرم بكرنا پنجره بو دما بهريجي من على قدر ناك جبركو دماغو از دهاتم بكرنا پنجره كيليكا دمانو هابو مادام من اوكا دمانو ها قبول كر از نمجبورم خلقوري بي بكرنا تاي درسي واخفتنا تا خجنو بد جبو دمكنو اوابك من بكرنا پنجره وكا دمانو ها قبول كر مخلقوري ويل سر دمانو ها اوابك لي بي كيليكا كو ابراهيم سيدو ورد بيدا او كيليكا بكرنا پنجره ايدي دمك بهريه او دوبو لبري محمود بيجا على قام التتبع شي شمشت يا حيران من رفرنسا خوي دمي لسر كيليكا بكرنا بنجري داني لغوري بكرنا بنجري الزمانو هامه نلغوري بي اخرتنا تياد بيدرسيده وفكر او تشتاكو مجرى قوت رفرنس ابي نمونه زلال تربو يعني هجر بكرنا بنجري دمانو هابد نوا دما خوده حچی تشتين كو لغوري وي هاتن اساس كرن كارن وك دمانو هابد قبول كرن لي نورمال ذكرنا بنجريجي وهاتنا محمودجي لغوري ذيك اللي كاكو استيدا بورد كيلم هر جي دما بهرينا لي محمود بيجا على قام شتتنا من غاواكو ازدهات بنجره بدو وكيلي كي او ذكرنا بنجره دما نهابو مخل غوري ويداني حيران بون تو بنجره ونشي تذكر على قام جوتنا لي بنجره الغوري مني انا دما بهرينا لي محمود تكيلا خو مردانا نادي بيجي تكيلا من بنجره بحر وفكر برسكريكا ريفرنسي دفرا ده كارا علي بك يكجي برسنت بيشينكم مش فاكر بوجي او بو مقول شوا دبكو ده هر دويان ده عيني فكر هي زماني كردي شوا هر دو فورمين جدا دو تشتين جدا جبو عيني فكري قبول ذكر سنت اوغستان جي بيشتي حساب ستسارا چاران ويجي رابويا عيني فكره ارسطو قلتيه يعني نش كيفان مروف دكاره ببيجكو سي دمين نوها هنا بلكي مروف دبي راس راس ببيجكو سي دمين جدا هنا نسي دمينها سي دمها سي خطا دميها يعني دمانها يا بهري دمانها يانها ودمانها يا بي افجي هنجي بماذا دفع كرم بهيدجر مارتن هيدجر وزان فيلسوف المان بو بهيدجر او تيجيشتنا خويا دمي جبوتشل سر سي كيليكين دمانها داني بو او جي فكره خاج ارسطو وسنت اوغستان اف هر سيدم سنت اوغستان دبيجه اف هر سيدم دهشي مدى هنا واز نكارم للدركه دلوان بفكر جبركو التاني دهشي من دهيا دمانها يا بهري بيرا منه دمانها يانها يا بربچاوه با استيدا مشفه دمانها يا بيجي هيبيا منه كهي بيك نهاتيه تيجيشتنا دمي ورفرنسا دمي هنجي دچاوه لغوري بي فكره دمي يا كر سر كليكين لبي هاف آواد به هر كليك بري و پاشهيكي جهب دو جدا دكه
دمانها دما بهری و دما به جهت جدا دکه یعنی سه جهانین جدا داتینه برمه جه فلسفه بر زمان ناسیه به ابتي گیشتن به پیش فکتیه و من حول دا بخطین سرکه نشانی وابتم که یک جوان که پیچکی تگیشتن جدا سر پیواجوه یعنی سر میعاده که بویرک پیکتی آنیه جی هنری برگسون جی که داویه سستان روزدان سری ست سالا بیستان ده لزانیگاه جی درس دایه بحثا لا دوغی دکن لا دوغی یعنی پیواجوه که بویرک پیکتی سر دمه او جی لا دوغی دیزیده دکن ایجا دمانها دما بهری و دما بیجه دو جدانه جه فلسفه بر زمان ناسیه و افته گیشتن بیاوری پشکتیه بویرین کل گوری کلیکا نها دبن بهری آنجی ویبه یعنی فتور دمین سرکنه جبیر نکن جبر که دم ناسیه ده ام دبیجن دمین سرکه هنه و دمین چکری هنه که جلادت بدرخان جواره دکود verbe composé temps composé le temps composé یعنی دمین هودودانی ایجا دمین سرکه هنه دمین هودودانی هنه دمین سرکه این کل گوری ویکی لیکان نوها دبن بهری یعنی دما بی لی دمین هودودانی نل گوری که لیکان نوها لگوری که لیکت بی لگوری که لیکت بهری دبن دما بهری یعنی دما بی هنگه دمین سرکه دوباره دکن لگوری ویکی لیکه بهریه یعنی اوی بی لی دمین هودودانی لگوری که لیک ندن کد بلکی دمین بهری دبن بلکی دمین بی دبن لگوری کلیک ندن نگوری کلیک دمانها دبن بری یانجی پاش ام جوان رج دبیجن دمین هفت دانی وکه مثلا ام دبیجن از چوم من خوار اف هر دل گوری دمانها دبن دما بهوری لی گواکو هر وها از بیجم ازی بچم ازی بخم اف جل گوری دمانها دبن دما به لی دمین کل گوری رفرانسه کش بلی دمانها هاتنا آبا کرن همو دمین هودودانی نه جمن هودودانی نویسنده بشاش کردی دمین هودودانی نه وقت چیروکیا دما بهوری از چوبوم لگوری چه دبه بهوری لگوری دمک بری مثلا بیشن 2 ساعت یازدان ده وقت نموناک مداد سروی دوام کن 2 ساعت یازدان ده من تو دیدی از چوبوم پاریسی یعنی بری که از ببینیم از چوبوم پاریسی پشتیوه از هاتم و من تو دیدی و پشتیوه از هاتم دما نها که استید پیوی هنگه چوین از چوبوم لگوری ساعت یازده دیتنا ته دبه دمکه بهوری نبگوری ویکی که آنها استیده بطرف بیم من خواربو بری که استه ببینیم من خواربو هنگه او نبریا نهایه بریا ساعت یازده دویه اون دبین رفرانس دمه بکاره آلی مبکه دما به یا دما بهوری جدیه من نموناوی دا 3 ساعت یازدان دهونه بین منه چای آماده کربه جواره او جید به دما به یا دما بهوری نمونه‌اش بالبرداية أزي بتشوما pardon متبلغ نكو مني چای آماده کرده لگوری رفرانسه که جهانا بهوری اگر مروف سفر روژا ویجی بیجه یعنی فتورا لگوری رفرانسه که دما بهوری ازی بچوما منی بخورایا منی خواره بویا یعنی 2 ساعت یازدان ده متودیتی بریوی از چوبون پاریسی من فراوی خواره بو پشتیوی ازی بچوما برلینی منی شیب لورا بخورایا یا جی منی شیف خواره بویا لگوری جا اگر دم کدن جی لور هبه هنگی مرو دکاره بحثا پرانیا کلیکان و پرانیا رفرانسان بکه که دا که انفان بکن که دم یا جی بویرین لیکران دمین لیکران نتشتکی او قاسی حسانه که مرو هما لگوری دمان ها وان بنرخینه نا پرانیا رفرانسان هیا هنگی پرانیا جهانان هیا و کس جیب ناف دنه و اف کمبینزونا بکسین پرانی و جهان پرانی دمین پرانی برین پرانی پاشین پرانی پیوست دکه که ام به بچکیب سبرتر و ماقولتر سر دمین لیکرین کردیجی بفکر هنگی لگوری رفرانسا دمی آن کلیکا که جهانا خود دمانو های کلیکا که جهانا خود چالاکه وکه مگود من پنجره وکر من دید که محمود دی وکر ما پنجره ایدی لگوری نوها بویا دما بهوری لید جهانا خود او چالاکه علاقه خوشمو قد کریه دن الخاندون و تیگیشتنا دمه ده دبه بابتا اساسی و بنگهی اف کلیک دبه دریه جهانا دمی حتی که از خود نگینیم کلیکا که من تیده پنجره بکر از نکار فهم بکن بیجبو چون محمود ته هنگه دبرده ونزانه هون دچین چه هون دچین سیاحتا سفرات نوا دمه ده یعنی چوینو هاتنا نوا دمه ده اف تیگیشتن ده فیزیکه ده هونجه را دبیجیم یعنی کلکتا جره دبیجیم دجا جبو کسیم که مراق دکن
فيلم اكيد دنزل واشنطن هي دنزل واشنطن تدريسه دجافو نافو دجافويه تشتن بيراوي حاول تشتغل عم بك تنادي تشجع فيزيسيان كي ماكينه كرده دي بجا حيران از دكارم في ماكينه تببم جيهانا كو او بير لي بيكاتي يا بوليسك جينا كو بيكشتن وي دبا وي دولي دا كو وي دولي دفهم بك باوي تشبيك ورا يعني كليكه كجرزتك ريفرنس كدمه زتك وي دشينا وي ريفرنس والكوري وي ريفرنس جيهانا تشالاكيا وي دمده حاول دا وي بير فهم بك بكش ايرو نكار فهم مجبوره بچ وي بيري مجبوره بچ وي كليكا كو من پنجره بكر دا كاز ببينم كو محمود تي لغوري كليكا بكرنا پنجره دمانو هاي للكوري كليكا كو از نهات قيلم محمود دهات يعني وي كليكا كو من پنجره بكر محمود دهات وي كليكيبو لي هون دزانم بكردي ام سرنا بكرم بيجن من پنجره بكر من ديكو محمود تي برس غريكا فرنسي في اوي دلال بس دمن هبداني بليكرا بوينتنا واكرم بكردي من درسا پیشین ده جوارا گفت بگوت کاواکم رو زمان کردی آباد که پرسکریک مه پرسکریک ما او کو زمان رفرانسی یا وک فرانسی یا وک انگلیسی هاتیه کرد آد برادش بو کسی کو دوی درس ده نه آماده بون از پیوسته بیراو ببین یک هگر ام رفرانس زمان ترکیش خوره وک اساس بگرندا کو ام زمان کردی آباد کن ام گوری منطقی ترکی بچ أما بيجي اسم الحلري، اسم الدن حالي، اسم حالي، اسم حالي، بلتري نسنا بلتس نسنا، أبدا تركي لهنا. هكذا بقولي زمان إنجليزي بتشين. أما بيجي present progressive. أما بيجي to have و to be تكارن عليكاريا لكرا بكن داكو دمين هذا داني أواب. هكذا هم فرنسيش خرا بكدم بكرن. أما بيجي لكرن أدخو أبوار عليكاريا ما دكن كو أم بparticipation و دمين جدا ين هذا داني أواب. لبلي دكردي ده مخابل تو قيمتي لكرا هبوني تنه حمو قيمتي سيستما دمانو لكران لسر لكرا بويني هاتي آباك جبروية كد در زمان كردي ده كلا كابنرن هي دو پازده بيس روپلين پیشی ده يعني او مثلا تو كن فربونا كردي يكوية كد نابنك لكرا هبوني ديدن چما جبر كل بوري انجليزي و فرانسي شونه بس كده كامل برده اول دي انجليزي و فرانسي ده هگر تو لكرا بوين يعني être و to be بإنجليزي ولكرا هبوني avoir ou to have بإنجليزي هگر عنوان هردو لكرين سركن ناس نكن ونكر دمين لكران فامك بكردي على قيامك to have يجي avoir تنه جبر كجمرة لكرك نلازمه لكرا اللي هايبون لكرا شاندن وآبيتن چبه لكرا هبوني جي اول لكرا بويني هم بداوينه لكران ده جبو آواكرنا دمي عالمه بك هم جي دا آواكرنا دمين هبدو داني ده اوه عالمه بك جبر اللي كرا بوينه ده كردي ده رزمان كردي ده لكرا اساسيه لكرا بنجهيده بفي اوي بيراني وازدان بك هنجي ما قلت لغور رفرنسا دمي ان كيليكا كو جهانا خده دمانو هاي يعني چالاكه ليب جهانا خده چالاكه دنر خاندونو تيكيشنا دمي ده اف دبه بابتا اساسي اف كيريك دبه دريه جهانا دمي دمين هفداني دو كردي ده بليكرا بوينه دينا باكرن بانجليزي و فرانسي بوينو هبون تن بكاراني لب كردي نا تنه بوين بهريبون ان ويبون يعني چاوا دبه دما بهري چاوا دبه دما به نج پیشکران تی آواکرن گله کس بیشتر قش پیشکران تی آواکرن نا پیشکر اسپکت يعني بيواجويا بيكاتنا لكرن نشاني ملده از این ها ولم سر بابتي لبلي بهري بونا لغوري رفرانسكي رفرانسا دمانوها رفرانسا دما بهريان رفرانسك دما بي لغوري چي بهريه حمو بويرن بهري لسر كوكا لكري دي آواكر كوكا لكري يا كش رادر اوي دركره برا خو بدني حمو لكرن كو حمو دمن كو جوارا بحثا فكره كدما بهري دكن نبي چه تی آواکر لی بچو تی آواکر به کوکاوی یا دوین یا کوی جرادر آویج ماستر آوی هاتی آواکر بین از چوم از دچوم از چوبوم از بچوما ام هرجا چوب کارتینم لی چما جبر کل گوری رفرانس کت دما بهوری تی آواکر یعنی دنوا جهانا دما بهوری ده همو بهوری بون لسر و کوکتی آواکر بویر لکران بکرمانجیه به فرموله تناوا کردن. برای هر تشتی پیشگراوی یا دمی و پیواجوی هست. کوکاوی هست کام شدن رایک به انگلیسی و فرانسی رادیکال.
û dawîneyên kesane heye bi îngilîzî û fransî jê dibêjin dezinans. Dezinans yani personel dezinans. Em ji wan re dibin dawîne çima min ev peyvîrjarte ji bo ku nêzîkî ev kesên ku bi zimanên biyarî dizanin û zimanasiyê dixwînin ji bo ku ji wan re jî buwate be. Yani prefîks yani pêşkir, rayek yani koka lêkerê û dawîne yani ew paşpirtika ku em davêjin pişta lêkerê dawk em bibêjin. Mesela ez diçim ew ima ku tê pişta koka lêkerê û nîşan dide ku ez im yê ku diçe dibe dawîneyê kesane. Du rayên lêkeran di Kurdî de hene. Rayek û rêdû. Yani raya yekem û rayeka duyem. Çi ye ev? Rayeka yekem ji fermanî tê ava kirin. Mesela ji ber wê dersa pêşîn de mijara gotibû çi gava ku hûn fêrî lêkerekê bikin xwendekarê xwe, divê hûn tim ji wan re nebêjin çûyîn, yani gitmek, yani to go, yani partîr. Hûn divê wiha nebêjin. Divê cî de hûn ji wan re bibêjin çûyîn biçe. Ji bo ku fehm bikin ku versiyonek, varyantek wê yani şiklekî wê yê duyem heye û serê wan de zerar be. Her cara ku çûyîn bibînin divê biçe bibînin. Her cara ku xwarin bibînin divê bixwe jî bibînin. Çima? Ji ber ku biçe û bixwe de alîkariya me bikin ku em koka re yek jê peyda bikin. Em biya serê wê û eya pişta wê davêjin, em kokayê peyda dikin. Biçe tenê çi destê me de dibîne. Îja li gorî wê em paşê pêşgira deman wiha weke ez diçim lê zêde dikin û em demê ava dikin. Ez ên wan nîşan liyorum. Şeş celek pêşgirên dem û pêvajoyê di Kurdî de hene. Em jê re dibêjin di wek ez diçim, bi ez biçim, ê bi ez ê biçim, ê di ez ê diçim, yan jî bê pêşkir weke ez çûm pêşkir tê de tune, yan jî ez ê û bê pêşkir ez ê çûbim. Bi vî awayî mirov dikare ava bike. Li gorî van pêşkiran em fehm dikin ka gelo ew bûyera ku lêker rave dike. Ji ber wê min got aspect. Aspect bi îngilîzî û fransî ye, yanî wê rojê mamoste zanî farqan navekê din lê dikir. Teknolojiya Kurdî piçekî tevlihe hebe. Min jê re gotibû pêvajo yani pêvajoya pêkhatina bûyerekê, min jê re gotibû pêvajo ji ber ku wê dewrê bi pêvekê jê re ava nekiribû. Yani bûyerek gava dest pê dike heta ku xelas dibe gelo hatiye dîtin. Bûyerek bi temamî xelas bûye, an nîvçe xelas bûye ji pêşgira wê em fehm dikin. Weke Farsî mî heye. Heger em rezmana Farsî zanibin û zanibin ku pêşgira mî gava ku li koka lêkerê tê zêde kirin, aynî wek Kurdî ew jî. Hingê dibêje yanî ez behsa bûyereke wiha dikim ku di kêlîka dîtina xwe de ya dema niha ye ya dema bê ye, di kêlîka dîtina xwe de wê bûyerê dewam dikir. Weke 2 saet yazdan baran dibariya. Kêlîka demê çi ye? 2 saet yazde. Baran dibariya ez diyê lê zêde dikim. Yani di ne a dema niha ye. Lê li gorî kêlîkeke cuda dibe dema niha. Ji ber wê ye ku hem di dema niha a aniha de mesela ez dipeyivim, ez diyê bikartînim, hem jî ez diçûm, ez dîsa diyê bikartînim. Ji bo çi? Ji ber ku li gorî referansa xwe ew dibe dema niha. Lê li gorî referansek dema bibirî. Ji ber wê ye ku em jê re dibêjin çîrokiya dema niha. Ya esil ew ne çîrokiya dema niha ye. Ew dema niha ya çîrokî ye. We fehm kir divira de hingê binavkirina çîrokiya dema niha ku hemû rezman de jê re dibêjin çîrokiya dema niha Cerrahlar Derxan jê re gotibû em parfê negatif, yani divir de em lê dinarin ku binavkirin hingê dibe cihê nîqaşî. Ji ber ku ew ne çîrokiya dema niha ye. Ew dema niha ya çîrokî ye. We fehm kir bê ez behsa çi dikim. Yani heger têgihîştina me ya demê ne zelal be, binavkirina me jî lê gorî wê ne zelaliyê çi. û gelekî senahî ye. Hingê li gorî van pêşkiran em fehm dikin ka gelo ew bûyera ku lêker rave dike. Xelas bûye an hê pêk tê, an hê pêk nehatiye. Mesela hûn biyê bavêjin pêşiya kîjan lêkerê tê mane ku li gorî referansa xwe ya demê hê pêk nehatiye. Mesela ez ê biçim. Hê pêk nehatiye. 2 saet yazdan de ez ê biçûma Parîsê. Yani 2 saet yazdan de hê çûyîna min ya Parîsê pêk nehatiye. Ez ê biçûma. Ez biyê lê zêde dikim. Hemû lêkerên ku bi biyê dest pê dikin tê wê mane ku kêlîka dîtina xwe de hê pêk nehatiye. Bi Kurdî sê dawîneyên kesane hene. Ji bo lêkeran tên bikaranîn. Ji bo ez nûmuneyê didim. Ez dixwim. Ya jî me heye mesela ez Kurdim û ez Fransî me ew ji lêkera bûyînê tê em karin bêjin ez hatime. Ja ji ber ku xwarin lêkereke gergivê ez ê lêkereke negergivê ji we re bêjim. Ez têm. Ez hatim
Ez hatime ez ê bihatama. Hûn dibînin ku em sê dawîneyên kesan jê re bikartînin. Di vêya ser mesela ayê ez ê bîstekê din werim ser wê. Neyê pêşîn ezim ku min behsa vê meselê kiriye, berê min Celadet Bedirxan jî û Kemal Badirlî jî behsa vê meselê kiriye, lê kesê konseptualîze nekiribû, ez ê vê derê konsepta wê jî were dînim, vîya wê ez di pêşiyên xwe piçikî zêde dikim. Îja min got du rayên lêkeran, 6 pêşgirên demand û 3 dawîneyên kesan. İja kesên ku bi hesabê ihtimala zanin, yani Türkçe'de olasılık hesapları, du rayên lêkeran, 6 pêşgir û 3 dawîne. Hûn wan kombînasyonê wan çê bikin deynin ber hevdû, hûn ê hemû demên Kurdî tam bikin. Ji ber ku ya pêşgir tê bikaranîn ya nayê bikaranîn, ya di, ya bi, ya ê bi vî awayê tê bikaranîn, yan jî raya yekem ya jî raya duyan tê bikaranîn, yan jî dawîneya yekem yan dawîneya duyan yan dawîneya sêyan tê bikaranîn. Her carak hûn yekê biguherînin dem di Kurdî de diguhere. Ez bi xwendekarê xwe re gelek caran wiha dikim, ez ji wan re kokê lêkera datînim, pêşgira datînim û dawîneyan datînim, ez dibêjim ji nava vê tabloyê hilbijêrim. Yekeş vir hilbijêrim. Her carak yekê hilbijêrim, demeke nû tê avakirim ku ev jî dibe lîstikeke Kurdî hûn dikarin, kesê ku mamoste ne dikarin, ji bo şagirtê xwe vê lîstikê bikar bînin. Bi kombînasyonên nava du rayên lêkeran û 6 pêşgirên dem û pêvajoyê û 3 şiklên dawîneyên kesane re demên kurmanciyê gorî kesan tên avakir. Gava ku lêkera bûyînê jî ji bo avakirina demên hevedûdanî tê bikaranîn, hingê hemû demên sîstema demên kurmanciyê tên avakir. Numuneya ku bidaye ev e. Çûyîn û xwarin ji ber ku lêkereke gerguhêz û lêkerek negerguhêz û di Kurdî de sîstema ergatîfê heye, ji ber wê ez tim lêkera gerguhêz jî bikartînim. Ez diçim. Ez dixwim. Hûn dibînin ku formula wê ya avakirinê di, reyek û dawîneya yekem. Ez ê diçim ku dersa berê de me behs kiribû, em jî bin deman û haya çalak, yani aniha vê kêlikê ez ser wê me xerîkim wekî soranî dibêjim, xerîkim wiha dikim. Ez ê diçim, ez ê dixwim bi ê û di hatiye avakirin. Madem di Kurdî de bi heye û ê bi heye, hingê di heve, ê di jî dibe mirov karib karbîne, ji ber ku em vê êyê di hemûyan de dibînin. Çima em di diyê tenê de nabînin, ji ber wê sîstema ku devokê behdînî avakiriye bi deman û haya çalak, ez ê diçim, ez ê malê bi vî awayê avakiriye bi êyê divê rêyekê berme xwe ku em zelaliyeke din bînin zimanê Kurdî. Em ji bo dema bihûrî dibêjin ez çûm, min xwar. Hûn dibînin pêşgira wê tune ye, min vara nivîsandiye û bi rayeka duyem tê bikaranîn û dawîneya yekem. Ez çûbûm vê carê em bûyîn bi koka wê ya duyem lê zêde dikin. Min xwaribû bi aynî awayî em zêde dikin. Ew îya nava wê îya kelijandinê ye. Ji mastera lêkerê, ji radera lêkerê maye, gelek kesa ew tev li herdû kiribû, îya kelijandinê ye. Ne wekî ku Bahoz Baran dibêje ji radera lêkerê maye. Na, hûn nikarin bêjin min xwarbû. Min xwarbû nabe. Ji ber ku min xwarbû nabe, em wan bi herdû girêdin, bi Kurdî gava mirov hilma xwe distîne, mirov îyê dibêje. Wek stasyon em îyê dixin nava du dengdêra. Hingê min xwaribû mentiqî tê. Ne ku weke ku Bahoz Baran dibêje ji radera wê maye. Na, tenê tîpa kelijandinê ye. Mirov tev li herdeke baş. Ez diçûm û min dixwar, hûn dibînin vê carê di hatiye ser koka duyem û dawîneya yekem. Ferqa wê û ferqa deman wiha ya ku li vê derê ez diçim û ez dixwim, hûn dibînin çi ye? Di, reyek, deyek. Lê di vira de bû, ez diçûm min dixwar, di, re du, deyek. Yani me terê koka wê guhar, deman wiha bûyê di deman wihaya çîrokî. Her wiha ji bo dema bê jî em dikarin, ez ê biçim, ez ê bixwim, ê bi, reyek, deyek. Lê em karin bi aynî şiklî, reduyê jî bikarbînin û bûyînê jî lê zêde bikin, ez ê çûbim, min ê xwaribe. Bi vî awayî min xwest nîşanî we bidim ku her cara ku mirov pêşkirê û kokê û dawîneyê biguhere, mirov tiştên din peyda dike. Guherina dawîneyê milvan nûmuneyên de pêk nanî, ji ber ku ew ê me bixe nava subjektifî û medyatîfî, yani raweya bilanî û raweya medyatîf ku min xwe lê zêde kiriye, paşê em ê behsa van babeta bikin. Demê ku ji bo min cihê guman û nîqaşê bûn di guman yek de jî min behs kiribû, ez ê bi Kurdî behsa wan bikim. Wek deman waya berbiçav min got ku di guman yek de min gotibû şikl cemin heye ku ev demeke zelaltir e, lê ez niha wê lê zêde dikim. Dema fireh ku Murat Ciwan û Samî Tan û Nezîr Ölçek di rêzimanê xwe de behs kiribûn, li gorî min ne dema berfireh e. Ji ber ku hokera hergav ji xwe alîkariya demê dike. Wezfê wê ew e, erka wê ew e, ew demeke nû ava nake. Di vir de ez dikevim.
به کردی ام جز بجیم چالاک بون یا جو مودال چیه یعنی تو دمان هاب کارتینی لی تو بحثت دمین جدا جدا جدی مثلا تو بجی تو نهار چی دکی از دپیویم یعنی تو آنها دپیویم لی تو جو سینمای حز دکی اره از سینمای حز دکن تو نهار سینمای حز دکی یعنی تدور سینمای حز دکر یعنی سبی دماوی ندیاره ام جویره دبیجن بکارانینا مودال مود به انگلیزیه یعنی راوکی بکارانینا راوکی نه راوکا راوکی او دماغ از زمانه خود بکارتینیم بواتای خو نایب کارن بواتای جدا مثلا از به توپ دلیزم ما از نوها دلیزم نه یعنی که فهمش توپ رته از جانا توپ دلیزم دائمی توپ دلیزم نه آنها تنه دو جیبوس بیش جبروی مراد جوان خوستیه هرگاه لیزده بکه و ترکی دیبیجه ben yemek yiyorum ben yemek yerim yani خواستی وان هر تو گاهی جب جدا بکه لی ام نمجبورم بدیم پی ترکا حیران دو زمانه مده تو شکولتونه خلاص ما مجبورم و چرا میارش عربیش دما بینیش فرانسیش دما بینیش ترکیش دما بینیش دویم روب جاره لیزده بکه نه هر سیستم زمانه کی لگوری هشمندیه که هاتی چیک کردیه پیویس ندیدیه که شخورت دمکه وها آبا بکه فرمکه جدا آبا بکه قلت يا حيران قواز بيجم السيفان ضخم لا معنى الا انا هذا ضخم لا السيفان ضخم يعني السيفان حز دكم فيا وايد كارم هردو واطيان جبدم جمرة لا لازمه من زمان زمان الكردي بنيل ايرونيك وحنكه دغوت جبوك اجان نواخ پیدا بك جانا فقدانينه ماشي سروك الكردان قواز الجمع في زمان الكردي تشكرن الفقدانين وحيران امي دما فرح بكارنين قواز بيجم السيفان ضخم برا ببدا ما فرنجي برا ببدا ما نهاش هكذا سبيك هات و فيواتي جداتر بكاربينه اما زانمك و اجانه خلقي غريبه كتينا وامه ببيا ويزارو كربيش وخرج خلاص جبرك ابحنك دبن سبب كنت بيا زارو كدجي بمينه جبو دما بهوري يعني ذيك مامد جمو قناه كردو كارانيه دما بهوري يعني ذيك كردتونه دما بهوري يعني ذيك فرنسي ده هي جرا دبن باسي ريسان قواز بيجي جو فيان دو مانجي يعني من نخواش Je viens de tomber yani min nuh az nuh ketim. Çuma dibêje viyen yani venir yani hatin dibêje az hatim yani az ji ketin etim. Yani dibêje az nuh ketim. İja Mamed Cemo qanatê Kurdo ji xwe weke Murad Ciwan wan jî hokerek lêzê de kiriye az berbek lêzê de kiriye û gotine dema bihûrî yani zik heyran em ne mecbûrin bidim pê Fransiya. Di zimanê me de tiştekî were tune ye wî lê bana her carê pîneyek zimanekî din anîne bi zimanê me zele qandine û rê zimanekî îro têne lîsandin jî ve avadakin le nizanim ku hoker tişteke leker tiştekî dine problema me eve tekîştina me ya do mamoste Samitan derse xwe de bahs kir birên qîsetê yani alav û fîgurên ku em di axaftinê de kartînin nizanim ku hoker tişteke rengdêr tişteke navdêr tişteke lêker tişteke tiştê ji du tane kesê ku ji du de nexistine hokerek bi lêkerek zele qandine gotiye bu demeke cuda xwerin mala xwe mühendisiya zamanan dikin. Mühendisiya zamanan tiştekî gelekî xeternake hûn dibînin ji Mamed Cemo qanatê Kurdo vir ve 5 sal derbas bûye mecbûr bû yekî mîna Birahîm Seydo ba ta bigota heyran ev reya şaş e 5 salan ve ziman nasiya me sekinî. İja mecbûr e yek ji wan re bêje stop were nabe yekî. Yê kesên ku dê rezmana Kurdî binivîsînin mecbûrin ji nû ve sertişname bikirin. Wek mesela ez dikim bikevim û ez ê dê biçim ez ê dê çim ya jî ez ê dê biçim yani vî awayî demên cuda hatine avakirin ku şuna hevdû dene ez dikim bikevim deman û haye di rêzimana Samitan de berê jê rex nekiriye 2007 de pişt rêzimana 2 salan 2005 de çap kiribû pişt rêzimana 2 salan min di kovara zendê de maqalak belav kir gotarak belav kir û min got ev dem gorî min cihê gumanê ye ji ber ku di vira de pirsgirêk li ser kirinê ye ez dikim bikevim ne ser ketinê ye ketinê paşî were heger wiha be ez ê bêjim ez dixwazim biçim Parîsê ez niha dixwazim an çûna min a Parîsê wê sibê be em behsa kîjan demê dikin dema bê ye an dema niha ye li gorî min ev dema niha ye ji ber ku ez behsa xwastinê dikim ez dixwazim biçim ez niha dixwazim çûyîn kengî pêk tê eleqan pê tune ye ez dikim bikevim yani anha ser wê kêrîkê min ku dikim bikevim hew waye ku bikevim nayê wê manê ku ez ê bikevim belkî hevalê min bi milê min bigir û ez nekim lê ez dixwazim biçim projeyek amadekirinek çûyînê tê de heye wefam kir lê gava ku ez bêjim ez ê biçim hingî qirarek heye biryarek tê de heye fikra füturê fikra demabê li ser biryardayînê û amadekariyê ye lê ez dixwazim biçim
خواستنا من آنوهای از دکم بکرم کرنا من آنوهای کمال بادلی بحثاوی کرد نه سامیتان چکری ها ام در رزمان سامیتان زن سامیتان حواله ما ما مستمع ام مجبورن هم دور رخنا بکن یاجی بلکی او ما افتار به بلکی خبر اوی بلی از مجبور فکر خو رخنا خو بيجي ایکو پیش کریه نه اوه کمال بادلی بحث کریه جویس بلوجیش پتوکا کمال بادلی دیه مراد جوان جی عینی تش دوباره کریه محمد جموج دوباره کریه اوینی ارچین کلسروان خبیتی ویش دوباره کریه سامیتان جی گاوا من رخنا کریم گوتو سامیش جم جویس آنیه سامی گو حیران از فرانسی نزار بس چوال جم جویس بینیم لی پاشه اسفام مفهم کرد دوی رخنا خود از نه حق نش جم جویس آنیه یا جم کمال بادلی یا جم مراد جوان دیه یعنی رزمان کده دیه پشتی سامیتان جی من رزمان صادق بهادین آمدی تجدید و رزمان نزیرو چک تجدید به احتمال که پرمزن صادق بهادین آمدی و سامیتان ادوزان به هایویش سامیتان هم لی های سامیتان به ورسیون داوین ده آدو 2015 هایویش آمدی چه بیش بر که آمدی تو 2012 ده هاتی چک لی نزیرو چک جی جم سامیتان دیگه میش دوباره کردیم جرد ایجا گاوا که ام ببین جهانا بهوری از دکم بکردم ببین از دکرا بکتاما الجمع ميديني ديفيجن از دكرا بكتاما نابا دما بيال غوري دما كدوري نا تاني دبا تشيروكيا دمانها ياجي دمانها تشيروكي خلاص كتن بيك تي بيك ناي مع قدر ناك فكره دمي اساس ليبرال سر ليكرا اليكار ليكرا اليكار كرنا اجا هنا بيجن ما قالوا ليكرا اليكار دمي جدا تشينابن بلي انجليزي وفرنسي بقت خو ابوار بفرنسي حمود دمين جدا تشيبن بانجليزي بالتوبي وتوهاف حمود من جدا تنجك هر جرك توبي توهاف لزيد به باس بارتيسيباي لزيد به فورم جدا دنيا مسيم لزيد به جارد مكنو آباد لكردي ويا قبول ناك هكذا وهذا جبو دمين دنش ما تشنابه تاني دم كده استثناء فيها وايد نواب استمد جيه غمانه هنگه دبرده مثلا نه استثناء بدمه مثلا شيروبيا بدمه جيه غمانه جبروي از بالي دكشينم سرتش تكيدن از نابجم دبرده استثناء از بجيب شيروبيا وي لغوري من سريا شاش و باقش كرنا فيرا شاش جي كمال باطل وحتى برا مزانو چه سال در واسوي 65 در زمان خوشی کریه 40 سال باوستر و 16 سال دیگه باوستر یعنی اف 56 ساله ام عینی شاشیه دوباره دکن جبرکو اجورا بیجو کمال باطل فرانسیز زانی جبرکو فرانسیز زانی و ویجد بنت تاثیرا فرانسی ده عینی کش بو کردی چیکن ایجا دما بیانیزیک و بهریاوی وککم گوت از این زودتر باز کنم جبرکو نها من گوت از دکم بکردم یا از دکر بکتاما از دکم بکردم کتن ندیاره از دکر بکتاما یعنی کتن پیک نهات از دکر بکتاما له حواله از کردم یعنی از نکتمه یکی که بیجه از دکر بکتاما ممکنه بفکر کت نه هنگی سوروجاوی تونه و بیاوی فوتوراوی تونه اف تجاه جهان البارالل هذا بده عالي ما كل كان بيفهم بكن از دکم بکردم ولا بلکی از بکردم بلکی نکردم اگر خودی رویم بناره شانسی جامعه هبه هنگ وين هاورامه از نکردم نبلیه لی از ویبی جهانا بهوری کتن عمل گوری آنها کار به دمابه لی از ویبی جهانا بهوری از دکرا بکتاما یک جوجی نکار بی بیجه که از کت از دکرا بکتاما اگر نهاش ترده بیجم یعنی از نکتمه هنگی کتن دپیک نه دفراده او تگیشتنا کدی بیجه اف دمابه دفراده دربکه دوخه اف فرمالی کران لسر دمانو های لیجبرکو لیکرا دویم البت رامانا دمابه ده بشاشی وکه دمابه هاتیان الخاندن هگر وهابه مروف دکاره از دخوازم بچمجی وکه دمابه بحسبینه جبیر نکن از دخوازم بچم اجل به دمابه مجوره گو چیت پیش گراندن مگو حموله کرین که بیه دست پیدکن وکه لبویرین که پیک نهاتنه بلکی پیک بین هی پروژه نه تی قبول کن از دخوازم بچم دورده یا که پیک تی دخوازم بدیه چی بویه برچاوه لی بچم بیه دست پیدکن یعنی پیک نهاتیه از دکر بکتاما او جوی دوری پیک نهاتیه لی ام باش زانم که کوی پیک جی نه جبر که ام زانم کوی پیک نه ام تنه زانم که احتمال بو احتمال تجاری نابن دمابه برات سریوت دلال بده ایجا مگود هگر دوها به بروف دکارز بخوازم بچی میشیم و که دمابه بحسبینه لورد بمینا کدجی چوین دی پاش پیک وره بخواستن نوهای کمال بادلی او وکه دمابه بناف کریه جویس بلود دوباره کریه مراد جوانجی دایه پیوان و سامی تانجی خستیه نوار زمانا خیا نوها که هر کسی دوباره کریه دوجی میگود هر کسی رزمانا سامی تان نریه جبر که
المالا خورونان لسرنا خبتن لسامیتان چویا رزمان بری خوان ریا سروش زمان فکریه ایجا اوید دجیل سامیتان نرین آپرس گره کامش بدرید است مجبور یک رابع ورخنا بکروش لو ما هركز دبيجة قي أو دما بيه لو ركباكو قال كز بكاربينن أو فورماكو بشاشي هاتية بيناسا كرنجي لنافا ما مستوى درستاري كردي بلا دبا واز باش زانم كو ما مستوى ما يكو روجاواي درسي كردي دن بحثا دما بياني زيكتك ما برسي قو ما مستوى رزمانا ما مستوى ساميتان ده يعني قو حيران دقاكي ياو دقاكي بشكي بفكرن يعني مجبورة يك تشتا جوارا ببيجة ام جوارا ببيجن لوكسيون جلاتة درخان جوارا قوت لوكسيون بالفرنسي جي هنا مثلا كسي كو فرانسيزان ديفيجن être sur le point 2 être en train de انا حمود دمينو هانا اللي بحسب ويرين جدا فكرين جدا دكن بكرديجي لكرا كرني لكرا خاصتني لكرا كاريني زانيني دكارن آلي ما بكن وكا لكرن آلي كار كان فكرين جدا آبا بكن لي ندمين جدا ناو كردي لكرن آلي كار وكا آباكري دمين جدا قبول ناكه دو سيستم دين دي كردي افتونه تند فيري كرده پیدا کرنه یکی شاشی جرا گود دماغه و گود دماغه كم مجبورة من راسك لقوري من حتى كو استيقانا لا مجاز بقبول ناكم كذا ما كذا إجا لبلي دما بدا آماده كاريا بويري دبي هبه قواكم رو ببيجا أزي بتشوما يعني بريارك أن آماده كاريا كبويري هي ليه الذكرى بتشوما مرو فهم بك كتشوين دي بيك نيل ورامانا دما بي دشكي هنجي هكر أو تشوين لقوري رفرنسات دمك بهوري وكدما به هاتبا آواكرن رفرنسات دمك بهوري وك پشتی وی هاتی آوا کرن دویا بگوتایا از بچوما و رامانا دما به زلال بکرایا چما دبیجه از دکرا بچوما یعنی از نچوم هگر چویناوی تقصد اوی ببیجه از بچوما جبرك فكرة چوین السري ده تقصد لقابا ببیجه از دکرا بچوما یعنی چوین نزل عليه و احتماله و بآوایا کی اشکال جم کار بیج اوی چوین پکنه از دکرا بچوما یعنی نچوم جبروی از دبیج لو ما دجاويا ويا دمان هذا از دكم بچم مروف دكاره بحث روشه كان سر چوينه ما جيفان بك يعني تو خازه بيجه از سر چوينه ما يعني از ان حال سر چوينه ما نكو از بچم بحث روشن هذا كان نروش هذا ما بي اجا لقمان از زيد دكم دقمان ده مغوتو جوان 32 دمان حفددن جمرة جهيني قاشينه جبر كجبو كارين وفين وزانين وفويرين دمن جدا آوا كربون نه دمن دومدار آوا كربون دما به يلانزيق آوا كربون دما فرح آوا كربون من اب حمو تصفية كرب مقول الجوري من اب ندم اب شروبين چوت از اشكال دبيجن شروبين چوت هنگي دسته مدس پاز ددم دمينه ام از نوابه كنمونه ددم لدرسا مني مديات في درسا بيه پیش ویژه جوار بحث مدیات فیلم کن تنو بکنم نست از فرمات چروکا مدیات فیش لذت دکم کو در رزمان انده بحثای ندبو هنگی بو شاز دادم ام فرما بهوریا مدیات فیجی جو پرفکت موجود دکن وقت مثلا از بیجم از حاتمه مالی یا جی منشیف خواریه گواز بیجم منشیف خواریه و گواز بیجم محمود چویه دو تشتین جدانه هر چند فرمی وان گله کی بشه بن هفش واتیا دمی جدایه من شيف خاريه يعني مخاريه انا تزكي من بقلشيني خارنت ده هي يعني از نبرتشي يعني باندورا وين سردمان هو هي لقباز بيجم محمود شويه نابك باندورا وين سردمان هو هي تبي معناكم من لين وي محمود وندابو يعني از دافيجم عقلان تجربه امرو هي اسبيد خنكو هاجر محمود برل بربو ونهان البرابه هنجي شو لمن او شوين نديت جبرويه وكذا بيجم محمود شويه يعني از دافيجم اقران ودجيجم ويراكم من نديتيا هنجي امجرا بيجم شروكيا مدياتي باردون بهوريا مدياتي والبيجي بيرفكتومي يعني بانتورا تمانها جدا كم درسا مدياتي لازم زرا شو باسك هنجي بو حمددم ودمانو هيا بربتشاف دبوكي بعدني ده هي وكا دمك زلال وفكرك زلال تناكل دبوكي من هي مدينه ده تنايا لازم قبولك شما جبركم تشتكي جدايا بالقبولك جيرا دبيجا ازيدتشم وقاسكم برسي او مجوره بحثا هيدا كيكر مقو جمالتي برب سمسور وعنتاب ومرش وأورفايدا كذا تي حتى كوباني وعفرينيجي الجموان حمويان هيا دبيجا ازيدتشم حتى درسات دم مناقشه كي قال كفاران جاني بيرامه مالوانا غاد دبيجا ازادتشم
اجا او همون نوترالیزه بویا از دچم یعنی از نها وکیلی دچم شو نام دوام بکه یعنی بویا خریک ما سورانی بیشم خریکم درم بهولیر خریکم درم بهولیر خریکم شیف دخم خریکم دنویسم خریکم تماشا دکن بوی آوایی اوج همو خریکم یعنی استال سرم کو لم کاره دکم یعنی همو دخوازم کاری کو آنها چالاکه بحثاوی دکم جیره دبیجن خریکم کو فرم کن نافداره به فرانسی جیره دبیجن اتر انتخان دو عینی واتای 100% خریک ما سورانیه به کرمانجی جی بلکی به باندورا سورانی چی بوده از نزانم جبر کو دبوکی مده تونه دوام بهتر سر بخبتن لیکولنای بکن داکو ام شایسته کو شروبه یک بدینن از ویجی وکه دمکه جدا قبول دکم بواتای خو و دمال کرج دمال کرند جدا دکه رامانه کنو آبادکه هنگی بو حجده دن دسته مده جبو من راویا مرجی هی جیه گمانه دوی لیکولین سر ورکن جرد بین شرط کیبی راویا مرجی لسر فورمین هی تی آوا کرن لی زمان ناسیا مدرن ده لسر راویا مرجی دی بیجم کلو فرمه که جدایه آن واتایه که موداله یعنی راویا آن مود بکرانینه که جدایه وقت مثلا سیوی دخون و از سیوان دخون دو تشتین جدو جدانه نجبر هجمارا سیوی جبر خوارن آن های آن خوارن قالك وقتان لكار بيت دي بيجا بلكي مودال به يعني بلكي نم مودك جدا به لمودال به يعني واتيك تذهبه جبركو دبرده شرط كي بيت ده مرجو شرط كي داتين بر بيكاتنا بو يرك هاجر توري ازجيبين هاجر تو برا مثلا بيجن تجبر دي بيجا زي بيجي باريس دي بيجن هاجر تو دشي باريس هر حواله ميجي ببينه هنگي از چويناته نوك شرط قبول دكن لأس شونات الدمانو هذا داتينم هنجي أو ندمانو هاي دمانو ها كده دبا نوام مودالا مرجي بيترجيم راوية بلاني بكارتينن هجر بري من هبونا منش فرا خانية آبا بكرايا أما مثلا هبونا هنجي نابا راوية قستكية جي بلاني تاني دنوام مودال ده جبو مرجي تبكارنين سريم ده هي نزل على جبركو بيشي دبيا من مسالين دن شارع سر بكرانا باشي أم بكارنو السري يعني لكلنا كدن دانجاق سروي سلالي بخبتين جبريل جمن جيه كمانه لولا دقلكو فورمين هيب كارتي نجي ارمانجاوي نديار كرنا دميه او ندمك او موداله ووكا راويان جي هلوستك اخفير تدا زلال نينا بالتالي بويرك وكا الشرطي بويرك كدن تداين كدوير راوي بناوي ولا نقاش كرن يا ديار كر بيتر راستيا بويريه وكنجانياويه كل جمع هي نزل على رزماني كل في بابتي نزل لو ما ام هر دو فورمين راويا مرجي جبونو هاد نوا سيستما خود الدباريزم دقلكو ام گماني داتين سروا ام دما بي يا دما بهوري جي جدا دكن يعني الكوري دما كبهوري كوري فرنسا كبهوري دبل دما بي ازي بچوما باردون ازي بچوما آمدي مني مالا خو بار كرايا بنام يعني اف الكوري دو ازي بچوما آمدي دو مني مالا خو بار بكرايا دبا فتراوي يعني وي بياوي يلكوري دما كبهوري جبركو بنافا راويا مرجي خويا دبا افور وكدمك نهات يعني شانداي دكتور زماني كوش دتونه وكراويا مرجي قبول كرنا لي افور مك دميني شاند ده الكوري ريفرنس دمي هكذا كليكا نوها بهم دما بهري وكليكا من انها ابا لا دما بهري جابا الكوري في كليكا دما بهري دما بياوي ارفي دريت سكنه هنجي ابا بدري ازي بچما امده هنجي الكوري ريفرنس دما بهري دبا دما بي جبروي دمك جدا بالسريخه ابادك هنجي مجبوره امواج الرزمان زياده بكن الرزمان ده ابتونه هنجي دما بين غوري كليكا كدما بهوري نشان بدا دبا دمك السر بخا يعني بو 19 دمين ابن دمين من دانينا دمانها يا بربچاف دما بهوري اذكرم يكون نمونه بدم مثلا دمانها از دچم از دخن دمانها يا بربچاف از دچم از دخن دما بهوري از چوم من خار چروکیا دمانها از دچوم من دخوار چروکیا دما بهوری از چوبوم من خواربو بهوریا دما به بنام بهوریا دما به يعني بهوریا دما به بشكل تبلاغ يعني از چوبم من خواربه دما به از بچم از بخم دما به یا دما بهوری از بچوما من بخواریا
مدياتيف از دايرين بشكل جبر كنت درسك عندك بيرفكت ومدياتيف هذا جبر بحثكم سبجكتيف جي زي خوزي جبر دايرين مثلا خوزي از بچم خوزي از چوبم خوزي از بچوما خوزي از چوبوما بفياوي فورمين جدا هنت كردي ده جبو امرجي مقول هجر از بچم توي بمري هجر از بچوما توي بمرايا و امپراتیف یعنی فرمانی جی بچه یا جی بخواه مروف دادینه بوی آوایی 19 دمین لیکرین کردی مروف دکاره آوا بکر جبو داوینین کسانه مگود 3 داوینه هنه ایجا هر داوینه جی لگوری راویه که تیب کارانی جبو راویه پیشکر یعنی به ترکی جوارده بیجین haber کیپتری به فرانسی انگلیزی جوارده بیجین اندیکاتیف یا جی اندیکاتیف مثلا بیجین از هاتم تو هاتی او هات tabi dema böridem kesesi hem karan aynı hem deman hada karın az dukhun tu dukhuy او dukha em dukhun hun dukhun او dukhun jbo medyatifi az hatime tu hati او hatiye em hatine hun hatine او hatine yaji jamiran az kuştume tu çuyi او hatiye ketine malame هون هاتنه بوی آوایی مرو دکاره مدیاتیکیش آباب که جبور آوایی بلانی از بهاتاما تو بهاتایا او بهاتایا ام بهاتانا هون بهاتانا او بهاتانا انا تکلکه جود بیلاو یا چوش خور زمانه کنو چکریه آچیه درده ایکو چکریه نه از بابا باهوز باران ویا رد که سامیتان رد که سامیتان ویچاقی 2003 ده قوام لیلا فیگارو نویسان نتیده گلکی کارانی بود حتی مجارك حناك كل كس بشتي ليلا فيغارو جمره ايميلات شيني جمره دبيجن روج باش ابراهيم يا تشاواي يا تباشي يا حناك خد من الكلام دياوي لي انا ببين كل او تشتاق ام بايرونيك بحثكن ساميتان جوي شاغي دي برتقامنا حسكريا خدي ده 2003 تشابو من دي سابقراني ساميتان وي شاغي تورك هي بيبك روجنامه ازاديه ولات تورك ده غوتارك نيسان قلت سيدو وهذا بيجي لي افتش الكردي ده جيكتيه دبي نيب كاراني لي تشما جيكتيه هر جم سوريا همو كارتين ديامنو بابي بكارتاني كردي بيبك زمانه كده نزاني واز بمزن بما هنجي جينكتيه هي هيجي هي وزين وان منا بدو ونبيج اريلاو قبل نفكري براستيجي هي ازين وان شانو يبدو باهوز باران دي بيجي اتي ده تنكرك ابا از بهاتما من بخاريا دي بيجي جرادر اوي مايل غوري من باهوز باران شاش الغوري من سامي تانجي دفي ازوي بيتي مناقشه بكن جبوك في فكرام فامك ايجا الغوري في فورمولاكو حتى نو مجوره كوت ببيشغران بنينياوي برايك على كري وبداوينين كسانه همو فورمولا تابلويا افاكرنا دمين كردي اول هم كيجانه خوازم هم كاربي افاك 19 دمين كردي كمجوره شاي ساندن بفان بيشغران بفان نينياوان و بدرايه كل كران وبسي داوينين كسانه دكاره بافاكر اول تابلويا كد شاكتي دكاري يكجبر بجيب دمك نشيد بفياوي دم تنشكر ازيد 2 ثانيه سيرفيس سكنم جوكون بكارم شخره لبنان ايكو بخان صورته بكشينجي كار صورته بگرم شخو باشي وك فيديو جي ام جورا بشينن هوني كارم ديسا سر خبتن حوالين كو بيامان سر چاته دشين ازي باشي بخوين اجا روايه بلاني دكردي ده خبر ثرهنه رزمان كشا بحث كريا ليل غوري من كيم هاتيه بحث كريم جبروي ادرونشتم جنو بسر خمت بس علانه از جاري ده دوباره دكم و بپیش ودگم داكو تشتم نوجي درخ مسألة راوية بهالوستا آخفر به علاقة دارش. بركو زمان چیه؟ زمان در هرتشتی در برینا صورت مجیه مایه. هگر صورت کد هشیه مده هوا. از بخوازم شترا بیشیم صورت هش جبیر نکن. از این پاشر هوا کن کمپلکسه بحثاوی صورت هش تشجع جواب کن. هگر مش بیر کنم بینیم بیرام. صورت هش بریاز مین بدر کرد. هگر در راوکرو در برینا وی تشتی هشیه خواه. ويتشتي شو خده قبل كجورا راويه كن هلوستا كمجي سربي هبا هنجي از راويه كان نو اواد د برزغريكا دم وراويه ده دبيجن قالو لسر خطا دمي تبجي كرن اري قالو هلوستا اخفر هي هنجي دبي راويه دبا راويه كجدا قبل كان بحسب في راويه دكن بويرا لكري نوك بويرا كراستقين تي نشانداي مثلا خوزيت دبا هطايا
مهاتنات الراسته نا خوزی تو بمری مرنات الراسته نا خوزی پری من هبونا ما هبونا پری من راسته نا وكا صورتك فيكتيف خيالي نشان دايم هنك هلوستك من لهمبر في بويري هيا از في بويري وكا بويري كراس بشكيش وناك لمثلا از شون باريسي من فرابين خوش راست نه يجي باران اي بباره راسته دنيا خوشه راسته هلوستا من جورا دي بيجا اف راسته از وكا راستيه كي جورا دي بيجا لي غواز بيجي خوزي باران بباره ما اف راسته نا افتن دا خوازك هنگي دفرده هلوستا من هستياريا من سروي هي هنگي بوير نبوير كراس تخمينه بوير دتيكيشتني ده خياله للسر ترس هيفي داخواز مجبوريت ان احتمال آباد بنرم ترس هيفي داخواز مجبوريت ان احتمال آباد يا جرين دفرده ندمه هرچند ابزانم که هي بيك نهاتي يجي مثلا خوزي تو بمري خوزي بري من هبن خوزي لو توج مرليخه يعني هي چه نبويه امزانم قدما بيه راسته لبوير بخونه راسته بوير وك خيالي وك هيفيه كي تي اباكر هستياريه كاخفات بناور راكنا بوير ده خويا ده جبروي امجره بيجن راويا خاصتكي راويا سوجمتي يجي راويا بلاني يا غريب ندمه هر چند رامانا كدمجي تده هبش بوير خيالي بجي هي دس بينكريه جبروي كو بيشغلا ب تي اباكر و فورمولين كو سوجمتي يجي راويا بلاني كردي ده ابادكن ارن دوی خوزی از دخوازم که جبو که دا که بری که جا بری که مثلا بری که تو چو وره مالامه هگر چوینا تا وکر راستین به دیار کر به نشان دایم هنگه چوینا تا تقزه بری که تو چو وره مالامه لیسکارم بجم بری که تو بچی وره مالامه یعنی چوینا تا از نزانم هیا تو نه تقزه نه تقزه از نزانم بری تو بچی وره مالامه هنگه بری که دکاره دوشتیم جداجی نشان ده پیوسته که لازمه که یعنی پشتی هر جرق وقت پیوسته که اون سوبجکتیف کارتین یعنی اون راویا بلانی کارت پیوسته که تو بچی پیوسته که تو ویکاری بکی پیوسته که تو پریام بدی پیوسته که تو جبیر نکی پیوسته که تو باش بخلتی پیوسته که تو راکه لازمه که تو وها بکی مجبوره که تو وها بکی حوجه که تو وها بکی هجایه که مرو بچی هجایه که مرو بچه پاریسی هجایه که مرو سروی کاری بخلته گرینگه که تو بخلتی مهمه که تو بخلتی اف همو بكردي روايه بلاني تيم بي دي رزمان عنده بركي بحث ويا دبا لمخص موديل اويدي وبلكي كو هم روايه بيشكر يعني وكراستين نشان ده هم جي روايه خاصتك نشان بلكي از بچم باريسي بلكي از بچم باريسي يعني يا راسته يا لا راسته هر دو فرماج كارتينج بروي مستير نشان ده دباكو از باش تخبتن دباكو تو باش تخبتي لي تو باش يفهم ناكي دباكو تو باش بخبتي لي تو باش يفهم ناكي وندبين نشان داينا بويري دقل هلوستا اخفره بشتيكو هجر قر كجبو روايا مرجيتي بقرن مادام بعيني اواي بهردو شكلان كاربي بقرن از هيفيدكم كو بعيني از هيفيدكم كنت باشي از هيفيدكم كنت افكار خلاص كريا از هيفيدكم كنت افكار خلاص كربه يعني نتقزه از هيفيدكم كنت افكار خلاص كريا يعني باوريا من هيا كنت خلاص كريا وهي فيا مجي اوا لتديس كنا امنم به فيا من اوا بفيا وايد كارم بدو شكلين جدا نشان بدل هلوستا اخيفير در زمان كردي ده نهات يديار امجي بيليز دير اجا روايه بلاني بسي اوايا تكر نها بهري شروكيا و شروكيا بهريجي ازيد چار دوی از بچ مالی دا کو کنجین خو بکو هرم اف نهایه یعنی نهایه بلانی جبر کو ناو کیویدن تو نه از بیجن نها نجبر کو دمی از بیجن نها جبر کو ناو کیویدن تو نه از پارالل به سیستما پیشکر به داتیم سیستما دمین سرکه داتیم از گوری پاراللاویج داتیم ببین اف جبر راویا بلانی یا نهابه پیوسته کو هر کس آلی خزانه بکنه اون ببینیم بیاوی یعنی بلانی نهایه لسر رایکا یکم سرایکا کوکا یکماتی چکن دوی او چوبه هنگه رایکا دویم بوین رایکا یکم هنگه اف لگوری دمابه بنام لگوری دمابه مروف دکاره بکاربنه لیش بلکو رایکا دویم تیب کارن رایکا دویم تیب کارنین اف دوی دمابه هوری لی بوینا رایکا نهاب کارتینه تب لها بکار بیان دوی او چوبه
بنم يعني الجوري أنها لبهرية دفيت تشوبي مالي وتأودي تبع دفيت تشوبي مالي وتأزدي تبم دفيت نتشوبي مالي وتأزندي تبم نيليا ويجب نيتي شكل خوزي أو تشوبه هيفي دكمكو أو نتشوبه أجي بهرية بلانية يعني بريتريت جرى بيش باس تنس نتنس ليش بركو ناوي كيدن تنايا أز بيد بيش فيو هذا مرحنا نك أز دخوازم كو باران باريا به هيفي دكمكو ويبرتوب دابتها أز دخوازم كو أو هاتبه قاوا كو رايا لي كري بدنديرة كي خلاص تبه يعني بكونسونانت كي خلاص تبه وكان جرب بيدن أو مساب دندير ودندار بكل تبل هذا يجي تركي سسس يعني كونسونانت يجي سسس يجي بيدن خلاص تبه اذكر نواي بيستخدم مقول او نجر رايكا غير نجر رادر على كريمايه لي تيبا كالجانبي ام نكار بيجن او هات با ام بيجن او هات با ام هلميج نواي بدت يعني على قايب رادر تنه اريد شبوي لنا ازيبي دكمكو او مربع ترسمكو او مربع ترسمكو تشتك بوبا اب حمود بن بهريه بلانيه يجا تشيروكيا بلانيه هي وك ام بيجن از دخم من دخار اجا خوزي از بچم شروكيا ويجي هي بايات تشكل برزغريكا داوينه اسيم دبت تشبه خوزي تببرا از دخوازم كو برين من هبونا بزمان دفكي ده بوينه يعني بونا بو واب هفت زلقين دكن با خوزي برين من هبا هبا لو تو فورمولا تشكلنا دمي وراوي اللي كرامك هنجي او فورمولا كونتراكت بهذا دي زرقان برلز جينيا قوتني والتصرف زمانية زماني ذا قوتني زماني روجانة بويا با خوزي برها با خوزي باران بباريا با او با يعني بويايا از دخوازم او بهاتايا ده بيجن ده آيب كار نين نزور بين وني بيجن از دخوازم او بهاتا از دخوازم تو بهاتا عيني تشتر شوا چه ده برولما دي ده بيشي راوية آوادك بشتي داوينة كسانتي داوينة كسانجي خلقوري راوية دوغارنا أو جي دلبا آية داتينا بشتاخوا خطينا همتايوي جبروية آواكرا دما تشروكيا نها يا يعني آواكرا راوية بلاني بتشروكية بآية تشكرن يكو بيشين قوتين نأزم لأز داماوتي من هيفي دي كركو زوتر بهاتاما باهوز بران دبیجه من هیوی دکل که زودتر بهاتما شما کرمانجی کنو چی دکه آها مهندسی نه یا ابراهیم سیدوی یا به باهوز بران دوا دبیجه من هیوی دکل که زودتر بهاتما بکردی کل دکیج مرا ببینن که وهاد پیوه از قبول بکنم راست بیش تو کرد وهانا پیوه یا ببیجه من هیوی دکل که زودتر بهاتم یا جی من هیوی دکل که زودتر بهاتما لیوی نبیجه من هیوی دکل که زودتر بهاتما تشتکی ملوتونه چه کرنه چاکوچو کپچی تفشو راشتنه جمرا زمانه کنو چی کرنه رزمان ناس زمانه کنو چی ناکن فرمین هایی نوا زمانه دوه که قایده پیش کرد من دخواست اف پرتوک بخواندایا دفرا ده کبا دوله کرین جدا بدو دبین جدا بدو راوین جدا بینجم هفدو نبونا کرده پاشه جمرا ببکلید از درس کردن دوله بسره مسئله من دخواست که او بچویایا بنام کبا که بیجم من دخواست اف پرتوک بخواندایا نکو یکی دنوی بخوینه من دخواست که از بخوینم يعني من دخواست من أبرتوك بخواندايا لقابات بيجي من دخواست أبرتوك بخواندايا نزل هذا مروف كرف عم بك كل بحثها بالي خودك محمود من دخواست محمود أبرتوك بخواندايا لزنابي نابجم ولا من دخواست أبرتوك بخواندايا بنام من دخواست أتسكنهم الماخذ استنم زمان دبكي عالي من دككو از بركدين من حوالي أدبجم هوب برادة سكتن روشة كتن من دخواست البخواندايا لقابا أزبن من دخواست البخواندايا يعني من دخواست از بخواندايا من دخواست أو بتشويا إذا قال لك سيجبر بيجن أبيايا شيء أبيايا أو يايا كل بيشي آيا أباكر اللي كره هي أباكر الرابعة بلانيا تشروكيا هي ويايا تجي داوينيا وي من إنه هذا بيجي زي قانك من هذي ذكر كباران بباريايا من دخواست أبرتوك بداياته قال لك هذا بيجن من دخواست أبرتوك بداياته بدا إدا كوكالي كره كداوينه بداوينه كودي دم نكار بنا باكر هنگه جبركو داين بآية خلاص دبا و داوينه اويجي بآية خلاص دبا تبل هبونه يك آجي ماه يعني آدم كتير شنا آدم
جبر كرايا لكري بآية خلاص به ولكرين إن دفرادة دم برسكريك أزي نشاني قلت إجا وكا آواكرا شروكيا بلاني رزمانا جلادت بدرخان روبا 338 بحثا وكبيا ويجي قوتيه كو جبو كسي سيم داوي آيايا مادام جلادت بدرخان ميري زماني مايا واي ميري زماني كل بي قوتيه نكو براهيم سيدو جبر خود رخصتيه لهرن جس داويا صار نودي بخلق دي بيجي براهيم سيدو آيا اني زماني ما كرو منان يا حيران جلادت بدرخان قوتيه وزماني ما ده هيا مجي او كرانيه مش برخو تشينه كريز نمهندس از آخرتری دی زمانی ما ویولا خوزیت بچیا ما مالی خوزیت بچیا ما مالی بنا چوین بویه خلاص به پشتی و آیا که دادنی بروی آواکر رابه که خوزی از بچو ایجا تیپا کرجاندنی یه دکونا خوزی از بچو یا او داوینه سیم دادنی بروی خوزی از بچو یا ما وقت بیستیه اری مادام و بیستیش کهات از یکویه که چون مالا کردم بگوتو مجبور ویا به جیان از درال تخت نه كرد خو هذا بيبي غير زمان ناسي ما نخستي ببيني كرد وهذا بيبي جبروا افور نخستنا زمانه لبلي دوباره دنگي بويا سبب كوجي بكره جابر دخن وهذا بيجي دي بيجي غاواكو ات ذهبه كسي سيمجي مجبور ياور بشتاوي هنگي اف اوتوماتيك زمانه اخفتني ده تصرف زماني هي مجبور بين ايكونومي لينغويستيك تصرف زماني بويا اي تني كامران بدرخان دروپر پیجی داد بحثا همان آواکرید که کمال بادلی روپر 143 144 وکا آواکرا بلانیه بحثا وید که و اوجی مینار زمان جلادت بدخان باله دکشینه سر کتنا آیا داوین زمان دفکیده باهوز باران لدجوه دکره و وکا غلطیه که نشان ده بگو نو 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 اف غلطیه جامر مزانه تریا بروید بیجه اف غلطیه سامیتان دو گوتارا خویا د پیوکا تورو ده دو گوت که اف زیده وها خویا یکو جبر داوینه کسانه یا کو ته دوباره کردن د زمانه اخافتنه ده لګوري خزایا تصرفات زمانه جید کړه لبنای و معنی کردی کتیه از کارم پنجی تشتان زمانه اخافتنه نبیش مثلا ازات مالو چون مخواست تو بچی لزمانه نویسید از کارم بیش من خواست کو تو بچی پشتی من خواست دسکنن هل ما خود استینم مخواست تو بچی اداوی مخواست بچی من خواست كنت بشي دول كويك نوا بارانتيز ده هيات زمانه دبكي ده ناي قد جبرك زمانه دبكي كس نبك شيء برده كسيه كاره حمو تصرفات خبك لتصرفات زمانه دبكي ده ناي معنى كنت ده اف فورم هاتيه ابيتن تو زمان ناس بيقبلناك تاني ديفيجن دو زمانه دبكي ده اف فورم ونزانه بالفرنسي غافاك نينيات تشكي ديفيجن مثلا ديفيجن استيم او جواك كردي ناي داغي بيشاوي مثلا استيم بالفرنسي دبا جو فيان غافاك بيجي ازنايم دبيجي جو فيان اجا دبا جو نو فيان ou pas كده بيشتغل بيجي je ne viens pas زمان دبكي نو نا بيجي je ne viens pas بزمان دبكي بيجي je viens pas ne نا بيجي لي تو زمان ناس فرنسي نغوتي نا نو دو فرنسي ده لي اما مزاج عجيبه زمان ناس الدنيا كش زانن زمان اخفتني ده قالت جيتين ابيتين لي زمان خضر ناخن قايده ني زماننا لي اما غاز ما ده كده هتبقى ابيتين مش حيلا كده ابيتين ده ما فيش كره دقائق تمالي كده بيجي كده هر كسي شغل قولي خو ابيت واخويا يقول ام ديفيل سر فورمين زمان كردي بشكل كده تفكر نبتنت بلانيه ده تبكراني اب كمال باطلي قلتي اباكر بلانيه نتني اباكر بلانيه دما بين لغوري رفرانسا كدما بهوري مثلا دو از باريس يبون از بيچو ما آمده مني مالا خبر بكرايا فرتوك اجمرا بهاتنا مني بريوان بدانا لغوري رفرانسا دما دو او سباروجاويه فوتوراويه دما بين لغوري بي لان لغوري انا لغوري دما دو هنگي ال نتني آوا كرا بلانيه وقت كمال بادلي دو هر وها آوا كرا دما بين لغوري رفرانسا كبهوري از بكتما او بكتايا مني بخورايا وي بخورايا تي از بديتاما فهمت تي از بديتاما ياجي تي از دي تبوما هرجار دي تبوياما جا هرجار او اياوي دكبا وكا اواكرك دكبا شناوي وكا اواكرا روشك جدا دنياك جدايا هنگي تشروكيا بهريجي هي يعني بريا دوجي هي دبي من بخورايا دبي من نخورايا بنيني اجا بريا وجهه دبي من خواربويا دبي من نخواربويا
جبر بوین به کوکا خویا دویم کتیه نواوی زمان دفکه ده او تکل دبه با دوی من خواره با دوی من نخواره با نورمال بویایه دوی من سیب بخوارانا دوی من سیب خواره بونا زمان دفکی بوینه دکه با ایجا نواب نجبرا بیشتیم جبو چیت چروکیا دما بورید او آباکره آتونه چون هم زنم جبر که بویر خلاص بویر گوه که تو بویر وقت خلاص بویر قبول کی چون کاری آیه باویج سر جبر که احتمال تیده نامینه خلاص بویر دوی من سیب خواره بونا وی بویری خلاص بویر قبول دکه ایدیاز نکارم بخون دوی من سیب بخورانا یعنی هیچ احتمالی داره خوزی من سیب بخورانا خوزی پری من هبونا خوزی تا اف پر بدایا من خوزی تا آلی من بکرایا لیاز بیشم خوزی تا آلی من کربویا خلاص بویر احتمال تیده نمایه پروبلم چیش بردست بیرکه جبرویه که او آیا آواکر دبهوریا خلاص بوی ده نایب کارن که ازام خلاص بوی بالا خوب بدنی پیشگراوی تو نه حموله کرن کردی یک پیشگراب کارناینن خلاص بونه دما کلی کادیت نخوده او بویر چه بویر پیکاتیه و خلاص بویر جبرویه که ام ند نجی ب تشتکی تیده کارناینن به پیشگراب دوی من سیب خواره بونا نه ب نه د تشتکی تونه دوی او وگریایا دوی او وگریا بویا لیکرین این جو خود فرمات بیام ده دبن ایان ایجا وان سر لیکرین این از زود در باز بکن لگاوا کن سر لیکرین این بفکرن و نه فهم بکن که آویتنا آیا که سامیتان جرد گود زیده نه حسانه فقط اینه ده جبرویه که درسا بهری ده مجورا سیستما لیکرین این دانی مگو های وجهه به این کدبن ایان این کدبن آندن این کد سه فرمین جدا تدهنه مگو اف سیستما که تایبت یا زمانی کدیه که دکاره آلی مبکه که ام گلک روشان شد بفهم مثلا از آیه کملی بنارم کتن رایاوی یعنی رایکاوی کت دما بهری از کتم او کت چروکیا بلانیه دبه خوزی از بکتاما یعنی پیشیب آیه از آوادکم پشتیوی از قرطافا کسانه یا جداوینه کسانه داویجم پاشوی خوزی او بکتایا هگر هم بیجن نادویان بیجن خوزی او بکتا چما تجبو از مایه ویزیده دکی هگر مایات هبید وی یایاتشی یعنی اجورا نابیجن ما گلو کرد بپرانی چاواده پیویم اجورا دبیجم دی زمانی کردی ده چه هیر هنگه کرد چاواده پیویم علاقان پیتونه لگوری آخافتنوان زگوی خود دموان دوی سیستمک هبه لگوری سیستمان اف یاجی هیا ومجي دي واجي بيه لازم بومه نوك مايكل دقول نزماني من يزيك ماكيه لازم مستوي زماني ما اجا اي مجي اوانتاجا من اول هم زماني من يزيك ماكيه هم زمان مستوي زماني ده سي كسي سيم كسي كم هيا سيم جيد كذا نقر ويزن خوزي او بكتا جبرو ميايا وخصينا با بارانتيزي نقولي هيا لجيد كذا اجا خوزي من بخارايا امين هو سر اي اني ذاك بني بنرد ترسيم ترساندن ترسين ليه بنرم من او ترساند خوزي من او بترسان دايا وني بيجي خوزي من او بترسان دا ورن سر بقراني خوزي من او بقران دايا خوزي تا از بقران داما ده حموي عندك مجبوري مامي بكاردي مادام تو ما بكاردين يا جين بيبه هيا امي ورن سر جناباوان هن نمونيان هلكشين دكشين برخوي خوزي از بكتاما رايك علي كري كت آهات باشوي ما چيبو خوزي او بكتايا رايك علي كري كت اي او انجي اگر امتني بريج بكتا بشت رايكي امتني آواكرا راوي اللي زيدتكن ام كسي نابيج خوزي او بكتانا اي چما تفرد نابيج خوزي او بكتان ده هرش برا ببينيم دناوا 40 مليون كرداده ام بيج 25 مليون كرمانجانه قالوج ناباوان 25 مليون چند اوه جوان ببيجم خوزي او بكتان و چند جوه ببيجم خوزي او بكتانا از کارم برای شرطی بگیریم 100 میلیون دلار پرانیا کردن و ببیشیم خوزی او بکتانا و آیا داویجی ببیش هنگی دورده پرسکریه که داوینه که سیم هیا بری میشه خلقی بالکشان دیسر لی هر جار زمان آخافتنش خورا اساس کردنه ده شروعه رزمانه ده زمان آخافتنه ده شروعه رزمانه ده نکاره ببه رفرانس تنی دکاره ببه آلیکار ویش بیر نکر خوزی از بگریا ما رایاله کری چیه؟ بگریا یعنی بگریا نه تو نیه داویجی بگریا خوزی او بگریا یا هگر کوک اول چما داوینه کسانه نینه خوزی او بگریا که داوینه
تتني كوك نيسان دفعات تو داوينه جيتنا افاكر جيتنا هاي نورمال افاكر وداوينه دكابيشونا هبدو دبن يكفر خوزيا وبكت يا بويا خوزيا وبكتا تاني كي لدفعات او جيتنا خوزيا وبقريا از بقريا او بقريا او بقريا يعني انت ما بهري خوزيا وبقريا از چا في جدا ما بهري جدا بكن هكذا داوينه كرنين هنگ زلاليه كتينه نكو ابراهيم سيدو زيدبونه كه زمان كودك نا ابراهيم سيدو زلاليه كداتي نسر نزيدبونه زلالتش بك شو كاز بيجو بقريا يعني بقريا وخلاص ليه بقريا يا يعني ادفرد بحثا راويا بلاني دكم تشتكي كد داخوازك هيفيك تده خوزي بقريانا هكذا داوينه كسانه نيب كارانين هنگي شمال براها مادام جبو كسي سياميه كجماره بكارنين شمال براها دبيت حمويا دبكره نا دكسي سيام يه كجمار تاني ده لزمانه اخفتني ده جيد كذا ند ايدن ده نوك باهوز باران سامي تان بيش هنگي دبرادا نا اثبات كركو دكردي ده هي وحمويا ده تب كارنين تاني دكسي سياميه كجمار ده دكاره جيب كذا نكو جيكتيه دكاره جيب كذا هجر منو بيجيكو الرايا لكره زيده بك وهجر ام بحث بينكو دمين بهوري ده داوينه كسس يم دكاره بكبه هنگ استراتيجيه ما دچبه قالوا ايات شكرا راويه دكبه شونا داوينه كسس يم مديدكو اري هجر مساله بالتاني كساس يم به هنگ چومات كسايا كم ده وكسم برهجمار ده خوزيت بهاتم در زمانه ده وها خوزيت بهاتم چما واياوي وايا مفروض كي نبليه قالوا رولا شكرا راويان اوكو بكذا شونا داوينه كسام نا ازنا لي باوري دم رولاوي اوكو راويا كان نو اباك داوينه كسانه قواد شبوي زمانه اخفتني ده تصرف هي خد خشنا في حيران تفهم كل لا لازم ليه زمانه اخفتني نرى فرنسا مرود كربي بيجكو داوينه كسانه جي خلغوري ليه شكرا اباكريا جبروي از هاتبه ويا خوزي از بهاتا ما جبركو آتي ده ماجي بويا ما قالوا مروف دكاره ببي قالوا مروف دكاره ببيجكو دس زيده قالوا بيجن دس زيده فرش خرب تشيلي ببي جبركو امزانكم مالي زماني كرديه وتده ازواب ني حنكي لي بيجما جبوك بيراوه ده بمينه يعني اجي كارم باسلوب نورمال وبي نوترو فلان بيبان بيجم دينا جبركو زمان ناس حميه ناس دكم از بني ايرونيك دي بيجي حنكات بيجي جبوك بيراوه ده بمينه بالاوت كبسر الدرسي خودها هاي وجهه بيجيكم مستند الدرسي خودها تم حنكات تم يانا ناخذ دكات بشتي بازا دقائق جوا عرس جبركو زمان ناسي علمك وهايكو هاجر كسيك الوجو داري دكا نكا بنابي ويش بيلوك ويش يجي فهمناك جبرو تم حنكا بكن تشتكي بابي سريك مثلا جرى راجل قغدك بابي سريك كيش بو باروان في الشارع ببن حنكا كي بيجن بويرك كردي تشروك كردي بيجن جبوك فهمك انكدوتا كرارك ايم الدرسي خذها استمو هاتكم حتى جانا قال خند كريم عاز بيش يا ما بياش بر بحثات شنو كذا حيلا ذكر ساعات لي لك يشتر بحثات يكشنا دما فلسفي بكمي از 20 دقيقه بعد تخرج تشي ترى كذي فيش 20 دقيقه مجبور 5 دقيقه 10 دقيقه نظره كيف مشتري حنكه كيف بيجي شروك كيف بيجي باش دي سبب قرم شروك يعني اف استراتيجي وميثودا ما مستتيه زاروكر ساعات لي لك الدرسي نبيجي باش 20 دقيقه ما قلت حنكه كيف بيجي تشتكي بيجي بيكر حنكه بكن تبك السري زاروكر كيخن يعني بليزني ما مستتي الاستقباليه ما مستتي شانويه تياترويه هكا تويرو لا خباش نبيزي او نكار مش تفهمتن او يجي ليكر نبل وتدوي شوق وهيجان بحث بكي تاكو بيج نو اهو اما مستشفى بحثك قيت تشك مريمه بيا او يجي له الشيء وندبين الدرسي خوجي تمو هذاكم جبوك ازبالات شي ميزان يعني بلكي حنك خوجي بلينا هنجي شروكيا راويا بلاني ودما بيا دما بهري من باسكربو باش الفيديو يدوم كارن لي بكرن بتشيكرا وبزيدكرنا وي يا للرايا لكربه داوينه كسنجي خلقوري في آيه جنوب آبادك بفي آواي كوما كسيم يا داوينه كسانه پیدا دبه هبونا في آيه دفورمين منا ازي بچو ياما من نشاني ودا بسكادن وخزي از بچو ما بنا باردون ازي بچو ياما وخزي از بچو ياما دجي دكاره ورديتن هرچند جويين وين زمان دبكي بونا خزي از بچو ما جبرك شو وما بهدو هاتي زي ذكر دفراده
دجبري كساسي ام كذبه نورمال كساسي ام خوزيه وبكتا ام يايا كارناي ندي نلاز با ترى امريكا لدبراده آیا آواکر کتیه داوینه کتیه شناوی که گله کی مهمه خود نابجه خوزی از بچویا یا وجه اویتیه گوتی خوزی از بچوما خوزی از بچوما از بچوما نابجه از بچویاما نورمال اورجین اویت بيجي از بچویاما لی چویه یا جه کتیه وجه داوینه کتیه شناوی وقت مگود دجبری اوی فونکسیونا بسکادن مباسکر دجبری وجه مروف بهتر معقول دبینه که اف جوی بجیچونا آیه پیدا بونه هنگه او نه از بکتمایا وکه باهوز باران دبیجه از بکتما لبلی از بکتاما آراسته و چکرکه سر بخواهی ایجا دیاپویا داوین از هلبسته که منه مثلا دو هفته در نویسان دبون دو کوغرا جیانا روشن دهاتو چاپ کرد دبیجه هر کو بايك بهاتا برب گنده وده من دلی خل پشته بکراشتره و دو جرجور فیشک برادایا لپیوی بدمانچا خویا قبض زیب یک جوان حسکرین تا از بوما و من بکاریا ده چاوین تا این کلکری ده حسرین خوب دیتا من چمک به هرکان دایا جراموستان خویا و البر دریه و بسکنان دایا یک جوان حسکرین تا از بوما و تجی خود ویچه میده بشتایا هری باش گاواکو من اول بس نویسم از نزمان ناس از تنی کرد بوم کرمانجی آخر بوم با آوایی که خوزایی از کرمانجی دپیش هون دبینیم من هم بهاتا وکه بهاتا بکارانیه هم بکرا لگاواکو منی دو جرجور فیشک برادایا لپیوی نگوتیه برادایا جو خبر با آوایی که خوزایی هم آیا بیا هی هم جی بیا هی یعنی زمان دبکی هیب تمامی ابن آبیدیه من نمونش خدا جبركو كيفام جوير باستراتيد بكلكو فاي 25 سنه در باس ويجي كيفام جيراتين مخص از بوره فاربك اجا تشتاكو از بكارن سيرفي مسألة جوارا بيجم اها هيفيدكم كم السريه وزيدا نيشان دبا ونازيدا جبركو از وقت سر اوتوبان باي بزيتشوم جبوكو از 2 ساعات خلاص ابا تام ساعات و 45 دقيقه بيبيم نخو ياندم خلاص كر اجا از بكارم هجر شاردلين هواران ياجي برسيوان هبن از دکارم لوان گوداری بکم و پشتیوش خود ویدیویی امجوره بشینم و اگر لازم به از کارم به پاورپوینت تا خوشی بشینم سر کومه جبوکم بزلالی مالا خوشی لی بنرم و سر نمونه آن بخرد کسی که بخواد تشاب بجن کرم کن اجازه بر حتی اون دسته خوراکم ازل پیامین نویسکی بنرم وای کردستان بیشتر بکاری کچکی هدی با آخری نه امن مازوتا میشه آتش لایزنه تر مجوره گوتو از گوادم سر اوتوبان کس دکار میسکنی کلیه که دمکی بینه که گاوه کیدی نگله کیدین چند دقیقه اف حمول شنگارج تیم کارانین وقتی که نذکر راسته توبانور جبو چروکیا بهری تشتگوتیه راسته گوتیه ما مستق پرپاش فکر تمجرا دمان ها و گوت جبرکو امن بهدینم با آوایی که خورد و بربلاف دی بیجن از آدچم از آدخم بکارتینم راستش خوش برده و که بعدين عم نوز ذكرين بريسكو بيرفكت راسته تشيروكيا دما بهري بو يعني اس تشوبوم بريسكو بيرفكت ام جيرفيجن بريسكو بيرفكت بالانجليزي والماني تشبوتن امراويا بلاني وسازانن وفيردكن بلا لكراكو بمرجو داخوزي هاتيكشانن دفي ام بلا بكار نينن نتني بلايا قالك يندن دفي بلا خوزي بيويستكو لازمكو هیویدکم که بلکی مادم که افهمو فرمین آواکرا بلانیه نه تنی بلا او سامیتان و یه گویی انجام که جهتو بین از کن گویی راویا بلانی گویی آوای بحثای کنن هنگ جدن راویا خواسته کی جبر که سوبژکتیفیته هنگ دخوازم فهم بکن که راویا بلانی سوبژکتیفیته دا که بکارم ناوکیله بکن وقتی که میگوت دوراد از نکارم ما مستثانی رخنه بکن چما جبر که دنبونا ترمینولوژی که کردی ده جرنا همان مال حاضری هم چیدک یعنی چشمه به اما ما ناوه کلیت کنم بیشم باید ما ابدید لی پاشه یک وره ناوه زلال بکر بلا مالاوی آبا لینها او در کتام تون از ناوه کلیت وقت مثلا جبو پیواجو بروژه ما مستزانا فرقیم دو گود جبو پیواجو یا تشکیدیم دی بیشم لی گاوا کن من تزاخد نویسان جبو پیواجو پیوی دسته میدتونه بو یعنی جبو اسپکت پیوی دسته میدتونه بو من جرا گود پیواجو داكل ازوي مسالش حمدو درخ
إجا وكيدين هوالا قوتي هاجر تجمع ريبك باشي بلي هوالا حاجة أزيش تريبكم يعني سر جروبي أزي بشيل جوها كسب بيني أزين نوتي خوش برا بشيل سر شابان إجا روبار كرمك دورته هوالين دك كارن دستي خوراكن ياجي هاجر نكارن دستي خوراكن كارن ببيجين الفيدري بيامي ببيجين برسك من هي ياجي خوازن ببيجين أزي وجهي دوري بدمو كرمك روبار ساعات خوش ما مستم جمع ها أري از بچکین نخوش بومش در وسیله هاس ما مستم روباری هم دویژن من کری بخارا از کری بچوما هون کوبان و عفرین من جمهوریت کدن أري بس عفرین مگوت روباری هاشی از کری من کری بخارا از کری بچوما من کری لابتوب بکریا هذا بألماني از دبين بلكي كونيوكتيف تصفاي ميت باسيفا يعني تشتكي من الضخاست از بكم نابو سالا يعني لغوري رفرنسا دما بهوري تلسر بوكو خريب بوكو تشتكي بك هو ما بوكو تاو بكرا للغوري رفرنسا كده ما بهوري من كري لابتوب بكريا أري أو كري ذكرايا ها اللي كرا كري جمير دي نجي هي يعني أمشي جوازارو بتقول كري أز بتشوما كري أز أري كري أز بغطا ما بوكو أز بفريا ما جمجي هي وبهذا وكي أز كانم ببيم هذا كونيوكتيف تصفاي ميت باسيفا بالألماني تمام فرنسا ألماني أم نكار تبكر تمام كان أو تشتاق مرخنا كرجي أو برا فرنسا إنجليزي وفرنسي ألماني ما حول داكو أم فورم اللي كرين كردي شروبه بكن جبرويه كو أب سيدرسن أجوار بحساب برسكريكن رزماني كرديكم يفيدكم كو جبكو حموها بالي منا وإنسان بقيمتهم كدانة يفيدكم كو ساميتان وأبندن بشكل فان بيشنيار ورخنين مجيد جو بدني داكو دي فيرسيون نوية رزماني خدا إدي بكارن بالشعب كده جي اللي بنارن ببينين كو تستندن جبالكي هبلكو أولي هاي نبوكم جبالكو أزنا رزمان ناس أزمان ناس أستند كارن سر روشين زماني اللي يكونين بكم وبرسان دين مسر وبيجو أبهيا أرجع أز ذكر بيجو أب راسته أب غلطه وقبا هوز باران وأز بها تما غلط خير باوين أز زماني خوش تفير نبوما أز بها تما فير بوما دمكي تمام عليك كنت زماني بدأ أز بها تما هي تشخر زمانك كده نشيل كيسر شعبه يعني أز جوان جلب رافكرن شروع بكرين زمان ناسية ين شواجر هذا بيجين ين كو شور راهشتيه وقدك أجوان دشتان حزناكم أز نكارم آخر سركسي فرزك جبروي أز شروعين سرية ألماني وإنجليزي وفرنسي أز قلك جوان ترسم أوكي ما مستا تبس بوري جموج عين وكي دبيجين جماعة فيني تخون ديو تزاني تبس بوري وحكم حكمي ده مثلا كان يجيرام كامسة از مثلا كجول بيج بكنينك قوميرك هوالا كيوي تختار هبو براد ديرا هوالا ده بكينه خوشه تاني ديرام اجور الدرسين اجتمت شواهد بيجي قدياوي روجا كده بود قو اخ نظام كده كام ديش اخ ناب ملي مديش اخ چونگي مديش اخ پشتا مديش اخ سينگا مديش قوبيا ياده كام تبي بسر تختارك قولاوي مي قو تختار چيش اشي مفهمدك اشتر بين پشتامو چونگامو ناب ملي نو نظام عشكامو ستيمو قركامو كش بهذا ديش تبي تختار حالي مفهمناكم قو ياده تختارين العالمين قونا لا مش يفهمناكم تنا بيجي باوي برناب 10 سال عمره رادبي بزور روجا كده ياخذ بجن تختار ايه هواري خا تختار في تام تمو بياخذ تاني بهلا ودر دير فهمك بيرا دي بيدا كدر تديشي كنترول دك تحليل او خوينا او فلان بيبان دي خالتي كات دركب بالي وك دي ككو باغيت كنجي مديه دي بيجي ولا 10 سال تشيبو دي دكتور نخوشيات يا خوش تذكر تبع سامر نابا دي بابي دياتا ميري كده خوازوي تدري نايشه دياتا بكبت بيجي يادي تختار بيجي تدري نايشه دياتا ميري كده خوازه قي راسته ادبي لاوي او خندي او زاني ما كاميرا بالمخالفه يعني حسابين تي ورا قبل جاءت تجي قلت خندي زاني نانا ام حمو كسيكم كرماجي بيدن ام خديه في زمانينه ام ريفرنسا في زمانين جي
لي دفي ام بعلم وميثود زانستي و نزيكي روش زمان خود از نيف حنكا دبيجين بنيف حنكا رخنه دكن فلان بفان لي برسكري كاما يا شاي ساندنا دمان يا شاي ساندنا ليكران هي إجا تشتكو از دكارم بيجم از جالكس باس روبرت نزال زانم كو ما مستزاناجي سر ليكرا دخبتش بركو هرج دورات وشاغي اميدا كرد وزبال ما مست دوره اميدا كرد تبيرامد سال 2007 2008 وبدا ازانم كو ما مستزاناجي سر ليكرا دخبته وبراستي اجوال اشكره بيجم من اوقع سر زمانه كردي خونديه من نديتي كسي خواتك تايبتي هم عبد الفتاح بداوي مديت بالناب وجناب وكار يعني ذكر خواتك جدا جدا كليه لو كده من نديتي كسي تايبتي سر لكرين كردي سر بربين كردي خواتك كليه وزانكم ما مستزاناجي ان كوتاري نويل سر اميدا كرد وزول قيد زنده دجي خاطر تشكر اجازه دندم كا النش دبيجن شيركو دبيجه سريم ده زلالبو باشه باشه تمام خويا وتدبي برسام سر نمجي تيبا رايه اگر درفت هبه الياس اكا سبيشي برا كردستان بي حتى از ناوي الياس پیدا وکن كردستان كرم كر السلام عليكم سر شعبك كاميرا تجي فبويا ازيك خوش بمجبوعه متابعين نزانم كي پیدا ماموستا لواني هم دبيجن هم دبيجن از بچم هم دبيجن از بچم يعني عجب او اي كاتير اجي اوي كي دي يعني دم كي دي تشتكي دي قريب دوباره بكي ان هم دبيجن از بچم هم از بچم يعني هر دو جتي قلت يعني عجب كاتير يعني او اي كاتير يعني اوي كي فورما كي دي يعني بله سپاس نا فرمه کدیه فرمه کدیه او جبرکو از بچم يعني تبريارك داية أما دكارية كيا كنت بشتي بيكي لكي چوينك بيكولا لي از بچم داخوازه نبريارا چوينا حركتيه تنتو داخوازه كي هيفيه كي يعني دور ده بنابا پارانتيزي ده بفكره خوزي از بچم ياجي دوي از بچم تيده هيا ياجي لازم اكو از بچم تيده هيا لزمان دفكيده امويناو ليجن بيجن از بچم داخوازه يعني بتركيش بركو تجواني اسكارن بيجن بتركيش بيجن ايه هذا ben gideyim. بإنجليزي مثلا أرتونه بإنجليزي بيجي let's go. خلاص. يعني بهل أزبيشم. مثلا بهل كو أزبيشم. قابلت الكردي ورقريني. راس تبي معناه. يعني داخوازك هي اللي أو داخوات بزمن نهات يقولون. أم الكونتكست هذا جو فورمال كره أم فهم بكم كل داخوازك تدي هي نوع كبويرة كراستين هات يقولون وكذا داخوازي هات يقولون. تفهم كيف؟ شيبو؟ سپاس ماموستا سپاس خوش برد سرچام ایجا الیاس از نام الیاس پیدا بکن الیاس کرم که الیاس شنگالی تبلیغی بفرمو الیاس باشه ماموستا یوارا بخیر و قدا پیروز براستی یعنی مروج درسات قال لك هم لالي مفايده وتيجا اشتناوي قال لك باشه صحت خوش ثاني هر السر زمان راه بس بلكي هنا كتابه لهر درس في وقري دا اجبر هنا دنك وقتاش كركام روب درت كفن وكا مثلا اف هنا كل الريزمانا فردي دنين قالوا برسام او الروجكي امي كاربن بان تيبا يدبكن يعني جهه ثانيه كده يكي اوروبيه كي غربي زيد كون بجنه خوش يعني جي امي كاربن زيد بكن يعني جي نحو جوي بلا سليمه بس خوش فرصه قالك باشككو مالتا ابا دخباتك عندنا برسفاوي دابو اديسا بيرا حوالا ببيني بنال للسر ويا دنياي تو الفابت تو نيكو بكاره حمود دنجين زمانكي بريسينا بفرنسي جوايا بانجليزي جوايا نمونياوي هري زلال چينيان حودايا جبو هر پیوا زمانه خوش برکو او زمانه کی صورتیه نویسیده صورت ابکارتین حودايا جبو هر تشتی چکن ایجا مزانن کسک نزانه روشنبیر هری خونده یه چینی جی نکاره ببیجه به زمان چینی چند سمبول هنه الفابet سمبوله جو پیشید زمانه کی ده دنگ هنه جبو وان دنگان حول دید سمبولا چه بکن
سمبولên ku ji alfabeye latînî ya Erebî aramî ya bizmarî ya Çînî û Japonî û ya jî Hindî û Rûsî û Grekî Yunanî hatine çêkirin nikarin hemû dengên vî zimanî nîşan bidin. Binêrin gavaz bêjim herkes û gavaz bêjim hemû ew he em fam dikin ku cuda ye. Lê wek min got tu alfabetîn nînin ku hemû dengên zimanekî nîşan bidin. Hingê Kurdî de jî weke ku Celadet Bedirxan dibêje Kurdî ev peyv ne gelek. Hewce nake mirov nivîsandina wan biguherîne. Heta îroj di nivîsandina wan de tu pirsgirêk derneketiye. Niha em dizanin ku hin kesan mesela apostrofê bikartînin ji bo peyvên bihil û bêhil ez dizanim ku Michael Chase jî ser dixebite gelekî ji min dipirse ji wan tiştana divê ev peyv bihil me an bêhil me ez nizanim. Û li gorî min bihilbûn an bêhilbûn a dengekî ya a tîpekê ji bo hûn bixwazin dikare ji bo fonetîka Kurdî kêrî me were. Heger hûn bixwazin nivîsê bi fonetîkî binivîsînin nîşandayîna we ya bi hilmî dikare bi kêrî me were. Lê ji bo rêzimanê ne lazim e. Rêzimana Fransî jî wa heye, İngilîzî jî wa heye, Hindî jî wa heye, İspanyolî jî wa heye, Çînî jî wa heye. Ji bîr nekin. Binêrin sê qaîde hene. Yek, tu ziman ji zimanekî din ne dewlementtir e ne feqîrtir e. Her ziman li gorî pêdiviyên axîterê xwe pêşketiye. Min berê konferansekê de gotibû. Heger bi Kurdî kîtekîtên planeta Neptün, Plüton û Uranüsê tu nebin, ev naye wê maneyê ku Kurdî zimanekî qels e. Tenê tê wê maneyê ku Kurd heta niha neçûne fezayê. Ji ber ku heger biçûna û bidîtana wê navek jî lê bikiran. Ji ber ku neçûne binêrin hûn ê bêjin yanî çawa. Ez dimûneyek dibû dib kefa wê jê re neyê. Çima ji ber ku ne modernîte ye. Bi Kurdî haşa huzur gelekî bibûrin. Navê her gûyê her heywanekî heye. Zelx heye. Newa bişkûl heye. Rêx heye. Bi Fransî tune ye. Çünkü Fransîyan ev tiştên cotkariyê û xwedîkirina heywan û alava ji bîr kirine êdî. Di zimanê wan de tune ye. Bi Kurdî çiqlê her darekê yekoyek û navê wan heye. Ji bo hespekê navê teriya wê navê enya wê navê guhê herkê cuda cuda ne. Wek min got her heywanek yani majmera gelekî lazim bû. Na. Lê her heywanek haşa huzur pîsiya wî guhê wî bi navekî cuda hatî çêkirin. Ji ber ku ew ji bi kêrî tiştekî dihat. Hinek ji wan dihatin xebitandin, dibûn tepkê rêxê û di sobeyan de zivistanê dihatin şewitandin. Ji ber ku kêrî me dihat. Lê belê Ewropîyan tiştekî din keşif kiribû. Ji wan re ne lazim bû. Ji ber wê zimanên Ewropî de her heywanek navê pîsiya wî cuda cuda tune ye. Ji me re ew lazim bû. Me heywan xwe dikirin. Me cotkarî dikir. Ji ber wê ew peyvê ceme pir dewlemend. Lê peyvê fezayê tune ye ceme. Peyvên teknolojiya zanistî ceme tune ye. Nayê wê maneyê ku zimanê me qels e. Tê wê maneyê ku me bi zimanê xwe hê ew kar nekirin. Ev qaydeya yekem. Qaydeya duyem. Tu alfabe nikarin hemû dengên zimanekî derxin. Tu alfabe tune ye. Hûn dikarin ji bo heyê, ji bo xeyê, xeyê, ji bo reyê û reyê karin sembolên cuda binivîsîn. Hûn dikarin tercih e. Lê hûnê tu carî nikaribin gişê xelas bikin. Çima ji ber ku kes nizane bê Kurdî çend deng hene. Hin kes behsa pêşeş denga dikin dibêjin ev nehatine nivîsandin. Ez karin jora pêncî dengên Kurdî derxim ku alfabeyê de tune. Bi Fransî jî Çînî jî Erebî jî heye. Hemû deng nemimkin bê nivîsandin. Van qaydeyan ji bîr nekin. Tu carî ne zimanekî, ne zaraveyekê, ne alfabeyekê daîneyên min berhev. Dan berheva û muqayesa nava wan de ne elmî ye, tercihî ye. Tercih jî ya îdeolojîk in ya jî psikolojîk. Ji ber ku ez Müslümanim, ez jî alfabe Erebî hez bikim. Ez Müslümantiye hez nakim, ez jî alfabe Latînî biparêzim. Tiştê wiha ne pîvanên elmî ne. Mirov nikare wiha biparêze. Tercih e. Alfabeya Erebî jî, alfabeya Latînî jî her du jî zimanê Kurdî tên. Berat sereve de zelal be. Her du jî zimanê Kurdî tên. Mesele ew e ku em yekê hiçbir şey. Terciha ser alfabeya Latînî, dewra rojî Kurd de dest pê kiribû. Fewzî Begê veya kim kes zanin, Fewzî Begê mamûrê Postaya Stenbolê endamê komeleya hêviyê bû, hatibû pêşniyar kiribû ku alfabeya Latînî pêqebûl kirin. Hûn ê bêjin tuşk zanin law. Qedrî Cemîl Paşa bi navê Zinar Siropî di Pirtûka bîranînên xwe de behs dike. Dibêje wê dewrê vê mînaqaşê dest pê kiribû. Yê ku cara ewil ev pêşniyar kir, Fewzî Begê mamûrê postaxanê bû. Piştî wê Abdullah Cewdet di Rojî Kurd de behs dike, Pîremêrd behs dike, Xezûranê
جلالت بدرخان محمد صالح بدرخان يعني باوی روشن بدرخانه محمد صالح بدرخان کوبرای بونه دجی روزی کرده دجی بحث که و هدی ابد بمناقشه حتى كود 1919 جلالت بدرخان داویاوی تینه الفابا کردی لاتینی چیه و آرمانجا و نوزان چی بود نکو لاتینی خوشتره یا عربی خوشتره نکو لاتینی باشتره یا نباشتره آرمانجا و پیوانه گوها بکو کسی که مناقشه ویدکن بحث ناکن آرمانجاوی هیسانیا فربونی بود جبر کو الفابای عربی ام گیش زن الفابای عربی پرانیا ولی ویدیش زن هر سمبولک دسری پیویده دبه شکلک دنیوی پیویده دبه شکلک و داویا پیویده دبه شکلک گاوا کو تفری 32 شکلان دبی یعنی تفری 96 شکلان دبی هنگه جبو زاروکان فربوناوی زحمته ابنا از دبیجن اف ما مثلا بدخان دبیجه سلیمانی توفیق دبیجه جبرویه کو روجي كردي ده نویسه که گوتاره که دبیجه ام الفابای عربی جدا بنویسیم حرفا به هم ننویسیم گفت مثلا مال تدي ميم والف دنویسینن و پشتوی لامه دنویسین نوها ميم والف ببه دبیجه نحیران ام ميم بنویسینن الف بنویسینن و لامه بنویسینن دبیجه بیاوایی زاروک دکارن هی سانتر فیر ببن اجاج برویه نکارن ببن سری الفابای چل یک حرفی پیش نیار دبیجه ابنابه يعني الفاباء عربي وهنا بكارانين هنجي مجبور دبينين بدادگرن سر الفاباء لاتيني دبيجن زاروكا بكارات نافا هيبه كده زو فير ببا كبخوينا وتشتاكو تخويناجي فهمك يعني ارمانج جوي ترجيها لاتيني ذكرني نا او كل لاتيني مودرنا وعرب الفاباء عربي ياجي ارامي كبنا برسته ياجي ادم روجاوي ادم روجلاتيه مسلمانه نه مسلمانه كماليست نظام شي علاقه ما تشبهتونه بري باسكربو الفابای کردی بری الفابای کمالات ترشیحاتی چیکر بری به نه سالماتی چیکر ایجاج بروی تاریخی رو دستمده دیروک دستمده تجاری جشیروه نعلمی نوا لکنه خود بکارنین جشیروه نعلمی دور بکر تشتاق از کارم بیجم اول والحاصل از زیاده سری و نیشینم تکرم بشیم علی عبدو پرسیدی بیجم دهوکا از دکم بچم لیکره چوینه گرنه دما بیانی زیک به گلوت کیجان راویده داخوازا دمانو های بلی داخوازا دمانو های جبر که از دکم بچم یعنی نوها از سر چوینه ما و بسورانی بیجه خریکم یعنی وها دی بیجه گاوا که چوین دما بیجه ازی بچم یعنی من نیته که بچم نه به معنی که از بحثا دما بیجه از بحثا نیته خو آنها درده ما یه سر دما بیانی زیک او إجا تشتكون ببيجن تنبا أزيد السيد في الخلاص نزال ما مستزان خالص تشتكي بيجي أنا ما مستزان خالص تشتكي بيجي از ميكروفونات لكن سپاس مالی آوا جو درسیج پیشکش نکته جه یعنی از سکنیم لیویه حوالا مگو بلا او پرسی خو بکن او ببین قبل دستویتو از ناخد دريج بكم دفعت ما بيجا بكم ياك بري هر تشي دبي براستي دناخد بري هر تشي مرو دمار اگر مر ناب زمان خدا نفكره زمان خود برانبري زمان دم بكه یا قاعده زمان که دم بین سر زمان خود تطبیق بکه و گه پروبلم مازن چه او تشک تگوت یعنی چما بدا دم هيا چما تنه آمن زام چوا فلان قال لك تشتمي وسهنا مناقشه وانا بطيبتي تجزاني كتكو باوكي سبيسيفيك زمان خبتن وانتينا اجا فورماسيون ما بكيجا زمان سرداس شباب ببين ابي عبد تسري وان زمان ده خذني غورا وان زمان رنگ روچكا كي بدنا زمان اخو بعدل يعني نيتا مجعد عندنا زمان اننا خراكنا ابيك ددو دمك بالا مكشان قبط دمك دكيشي تزاني جلاده جد باسكريه قبا كمرو لكاري غارغوز و نغارغز جبو دم بوري بهبره دكشينه اراست ميجي سرخ برسريشان دم نبيسيجي مرو لغوري يا غارغوز دم دكيشه او نموناتا از ذكرى ما از بارشي از ذكرى ما بتشما من ذكرى بتشيا يعني دبات دافوكادا تشتي سهنا يعني افجي مناقشه هيك وروجا مايكل تشارجي دغو بسكريك ده بالانجليزي دغو هن زمانه ده جوايا لكرا كارين دغو غرغوزا ان غرغوزا دغو بشكل بروبلم او اجا او كارين او راسته مثلا كارين ام نه غرغوز كارتين ليستن ام نه غرغوز كارتين از كاربوم اجا نه از كاريبوم جي از كاربوم
زاني اجت شيء وسانه ليس جي از ليست انكم من ليست راسه بروبلم كوسه بين لي تشتكي امكاريني دين عاليه كي غافاكو دو ليكر يك جرجوز و نجرجوز جبو دما بوري بك شاندن اساس اوكي جشتيام دبجن اساس يا جرجوز تقول يعني من اللي خستو تشوم من اللي خست تشوم نابجن من اللي خستو از تشوم ابيك ددو او مثلا دما از نابه اون نبجم جبركو مثلا نابه دماجي لغوري كساد گوهره مثلا ترمیم جدایه آسامی جدایه ایدن جدا حاصلی کلام از یک چشتک بینیم بیراتن مقاله که سر نویسند بود یعنی از چوم و چومه از چوم لگوری دمات بکشینه از چوم تو چو او چو ام چون هون چون او چون اف لگوری ببیجم بریا مردینی مگوت از چوم تو چو او چو بنه تو چو او چو من چو بيجي من چو نوري من چو نه تجي وساب كاراني بني از چوم تو چو او چو يعني او تو هر دو چو دكاتيش بسريان مردينه در كاتي باري آمد و آري سرحد باتشوي حتى بفقية تيرانجي من نموناجي داية لشونا يد بزا از چوم تو چوي تانية تو چوي او ام چون اجا هن كسي مد زماني نبسكي دا از چومه تو چویی او چویه وکا او چویی و چویه دبا دوی داشت هبل هر دکه زمان ما دبکیدات نه دو فرم هنه ابوسا سسي مثلا از هات بهاتا مایا هر سه فرم جی زمان ما دبکیده هنه بلا کس نبیش بلا کس نبیش ابشکو تعانی ابشکو درخست ابتونه مناقشه سر به کیجا لازمه کیجا لگوری قاعده گرامر دوی به ترجیح کرن تجمع بپرسی به طایبتی جی دلکر نگرگویزا بیام او راست تچوات دویجیه اتشو بچو ما بنه یاکو دمی نشان دا آیه آدمی نشان دا آیه یا بنه او یا کلجاندنه فلان دکوی راست تصرفا زمان ہے تجی زانی حول هرين دك تركي جات بزن ان از چابا یاساسه شونا تدبيجي بدي تدبيجي بدي اجا هنده بوكدا بدي كي بالعكس وي جات كارا دريجي بك تشتي واجي چيد بن يا سيام چارم ببيجم ليكر مين گرگويس يه دكيتاي بنره باش بالا خودن بدري ليكر مين گرگويس يه تيناپر يه دكيتاي او يه كوجبه بان جوان زيده بونه گرين و گرین هل گرین دا گرین شو مش قضيه ونمونه ده مش قضيه ونمونه ده لگوری کشانا دمان و ابدکیتایی دا چه دبه دوو که ما دمی بوریش هف جدا دکشینن بنره فرین دکیتایی لی بنرن بوریاوی از فریم هون جو ساد بیجن ام آمد جو ساد بیجن لی هر ملتی مرشه از فریم از فریما نه از فریاما بنره جدوه دما بزان بن نورمات لگوری قاعده گراماتیک هری مادم دم لسر رایه که دما بوری پاس دیماتیک شانه از گریم نه گریام از فریم نه فریام از قدیم نه ایجا تشکیدن مثلا هری هلا بدلیسه یا جی بهدینا از گرام نه از گریام نه از گریم جا از گرام بدلیس نابجه از قدیم یا جه از قدیم از قدام های مد بجوان دوکه هبه لگوری دوکه مفسران بسکنه و گلک بگلک باشه یا گرین چیت زانی دست نشان کرنا وان خال ناکوکیه از کارش پیدک ما مستعد پیدک جان پول سارتر بینیم بیراته جان پول سارتر بسا دست نشان کرن اکرات بیرم سارتر دبیجه دست نشان کرن گوهرتنه بلی حتی ام یا فلسفی کردن پرس ریل بر راستیه بد که aynen ایجا وقتی میگویا آگرینج بومه چیه تو دیارده هایی تثبیت بکه ناف چل داتینی دینه ام تقونخه که دست پیک دانه او مثلا کتا گو مثلا پیواجونی بو او مثلا فریزل ور بو کد آلمانی داج هیه
او دالماني دي هي يعني تجبو اسبكت تشتغل ما وصل تجبو اسبكت جا او كوم خبات ما اسبكت يا تركي جات بجن جرنش ما بو تشي ويب اسبكت كرديه بجن خويان وقاديا شو يعني خويان تجبو كارتاني انجليزي دين يعني مثلا بزاني راسته حول ما جبو پاکشکنا زمان مج بن تسلا زمان سردست دبی هبه لی به شرطی که تو نبی مریب توریست میکه رادیکال البته زمان کجیه تو کاربی چیکه تو نکاربی زوری مده یعنی زمان روح زمان جه جبو خدا ام حمیو ما حمید دست به که خدا خلطی کرن او نخوشینا وگرینا لعصل خواه دما نتوسازی دا به هر کسی را چه بویه ببینات ترکیه جم مناقشه به که پر چه بو هی ایرو جو سالنزن یه محافظه کار تشتکن یه کمالیست تشتکن کمالیست بهجه ترکیه خرو محافظه کار بهجه ناتدی او کو گوتبی از زیا گو کال هر تشتی که ترکیه او جنا او خاص لخم بابجن تی بس انکدوت کریات بهجن وقتا که اینسیاتیف آتاتورک سازی زمان ترکی و چاقی کومله زمان ترکی بود آوا کرن ایجاد بیژن تابی ابحنه که چین زن دست بی بکن خریب چخواستن بیان هر زمان خدا لیخن بابجن دست بی کن داوین دیگه ایوار اوی نابره بدن کار خود جبار نمالا خود که بیژن گوره تمام پایدوس به گوتنه که بیژن کار مخلاص با سر اسمه برن دست بودن گوتی و چه در خصوص جاردو اینه بخنابه یعنی اب ایرونی امجی نکمه به خطایی یعنی تشتی که به 100 ساله کتی زمان تا ایدی بیا عایده زمان تجی جاره تجیب خوزانی تمام ازانم گل کردیه گردون به کردیه لی حتی از نبیجن خلق و عالم به محسیه بنه هر سیجی نکردینه دلی مرحق نابه دلی گلک انسان جوسانه چونکی وقتی تگویا هر یک ما زمان ما زکماکیه هر یک ما بده با که خو مزن بویه گواهی گوتنه نبیجه یا گواه که زمان خو چیر و سخیف و دجونا ندب دل رحت نابه ولا دلیم رحت نابه تراستی بیش به پیوین چکری از کار خبرش کسی بدونی از گوتنه داوید بجن بیل سویده لسر زاروکن کوچبران خباته که سوسیو لینگویستیکی به تایبتیش یا مسئله آسیمیلاسیون و انتگراسیون کن چونه بزانه بوم کرمانجی گور ببیجن زختا دوان را کرنه بیچ گوا کو دقهرن به کیجا زمان راکسیون نشان دادن ایکو به زمان خواه ابیجی خو نقایی کرنه چه رو سخیف دانه گوتنه تمام ابی آسیمه نبونه یعنی اب مسئله راکسیون چه رو اوجی سدمی نشابونه ناسنامه تا یعنی مالی اول بو گودریه وجی که اکسپاس خوش بود ساعت خوش ما مستمالات آقا اولا هجا از ایش جوره یعنی ایش یاس بیزوش بکن نه بالا خم از جوره وک پاورپوینت بشیم سر کومی از بشیم سر کوما ما مستانجی جبو بلکه ما مستزانا و سامی بخازلی بنرم هر وها از ویدیو یاویجی شقه جوره بشیم سر کومی می بکارنی تماشا بکن اجبو بجداریا و حمیان سپاس دکم ویدیو کم سری وزیدنی شان دبه جبو مجارك وفهم نكربه وكان باشي سر فيديو يجنو بهديه ديش خورا ليبنا من جبركم خاص ديك درسي داك الشيء خلاص بكم جبروا من بشكل عجله فقلت لي وك ارشيف جمو هيا كان وخاص مقارن لي فكرن واس باوربوينت تجي تورا تشكيل ونقارن بكار بين لي كافاكو ودنيفيس ميسي خد الدفرنا باسكر لهم ببيجن للسيمينار اصلا نقا كرديه اونلاين ده خاطيه كنت جبوك خرج ما نتزن هون زانن بز وقلاش تكون دائما برام نور ما مستحيل تشتكات بلا مخانده كاركا من يا امريكيه بو درس كرماجي داي ما صعبت فلان يا دكتوره بجت كوست كرماجي ببه من تشكو غونه بجه مگو چما يجدلي خصاف زاني مگو چما قلت زاني تشتي وها كنا شو مروا دبن وقت تهزا خو دكتوره خو تهز ماستر خو سر ديكج ما دز اي والله ما بروبليم اجبرك شروكه كي بيجي جبركو ازانم کو دلی وی شخصی زیاده جمره نافذه جبروی از اشکالات بیش نورمال گاواکو از بیشم به کیج میچبریه از او قصی بزخت بتوندی بحث ناکن از رخنه دکم ارگومنتا خو نشاندم وار موا گوتی وی وها گوتی
از وها رخنه باش كردكم ليكه هي بخرابي دوران از این بیان گفتم بیشم خلاص کریستین آلیسون کریستین آلیسون از سال 2004 خوندکاری که دکترای بون با مکرش به چاهین از نماموسته یونیورسیتی بود گوی ابراهیم شونامنی نهاد خریدی گوی خواهد توری ساله که درسا رزمان کردی بدی مگو سرچاوا از هاتم یا مدی جاری دوران مدگره کام بهر خوار نکرد خوب کام نچ بخون امروزه که چون رستوران ایتالیایی تراس های مروشته مشغول پیزا خور جبرا گفت نهاد سر چی دخلیدی مجرى بحث عربي شموكر موجود أثر عربي شمود خبتن جبرك الرومان شواني كرومانجا شواني كرد تبي مد الناس تكر رومان شواني كرد نفرسيون أورجيناله از نهال بيويد قرن از حول ددم أورجينال غير پیدا بكم جبرك أفرومان بيشي روسيا هاتيه چاپ کرن 35 جی کردی هاتيه چاپ کرن يعني 31 روسي 35 کردی جرا دبيجي يكم رومانا كردي لي أورجينال غير دستمده تنيا فرسيون كم دخوينين ورقرا نوردین زازا جف فرانسی ورگراند بو کردی یعنی پیشیش روسی ورگراند بون فرانسی نوردین زازا فرانسی ورگراند کردی و چاپ کرد 47 ام ورسیون 47 خوینیم لی ورسیون 35 کویه نه کرمانجی عربی شمویه کاو مدا په سالا پشتیو می پیدا کړ ککو پشتیو سالا 2009 ده نه 2007 2009 ده گواز کتیم اینا کوی از بوم ما مستوی میدی کمیسیون کاغذ درخواست پیشم گو مش کریستین آلیسون پرسیه ما گویی تو ابراهیم سیدون از دکی گویی نه از نظام کیه میگو چایا میگو کریستین مناست که سال که میگه ما مستفید کرد گفت درسداری میکرد چا مناست نکه از چون مدا پی بیش بود چوره گوییه من مقاله کوی درخواست گوتاره کوی به انگلیسی چاپویه ما مستزانا گوتاره کوی به انگلیسی چاپویه لسر لگرینا عربی شبو کدی بیجه ورسیونا کم دخوینن نه ورسیونا اورجیناله چاپاویا دستمده یا نوردین زازایه اورجینالای مخاوم پیدا نابه مشخوره کرعینات مگود بیز وی اسپان پیشتی که مره پیزا خواره بود دو ماه گوتاراوی چاپو مشخوره کرعینات سالک بشونده من اورجینالا شوان کرمانجا پیدا کرد آکن حال بازاره و باکر وشخانه لیسی چاپ کرد او من پیدا کرد 2005 ده مدروجنامه پیاما کرد دجی گوتو بگو باید من پیدا کرد باید هیه آخر ایدی وها بویا ما مسته جارنا از من کسر سر زمانی کردی پیویم از نویرم فکر خود پیش جبر که هیپوتز این مروف جی یواشتر بجیم سر پیزا یا ما پیزا جید کرد دخوان مقوله رومانا عربی شما نه اورجینال تو بحث شد میدی به انگلیسی کوتارک شب تو بنویت جرنوت نویسنده گفتی اسپاسیا ابراهیم سیدوای دوغاندکم که بالا مکشان سروی مجاری کچه و بالا تنکشان دی سر مجارا نبود اللي تشكل به هاي مجي هذا إذا جواز بو ما مسد خصد بيشامك كوفاي خلك بري تقولتي نقول حيران ولا ما بيتزا أخر بجرا إذا هو يسبادك إنما كان قلت تو بيتزا نخور هاي تشتهي بجار كده بيتزا يدن نخوي أيوة ما مستقلك سباس هذا يجي شباب حمويا ببين خوش أزي باوربوينت يجي وفيديو يجي جوارا بشينم أو كسيكو رقمات تلفونات بشينن ألياس تأهن كشانتيه هەگەر کەسێک دخوازن دەرسا گۆداری بکەن دەبێت سەر واتساپ زانینگەهێ پەیامەکە بشینم بێژن ناوێ من ئەvە ئەس فلان دەبەرێمە بیکاری بکەم دخوازم تەv کۆما ئاگاهیە ببن li gorî wê ez ê wan jî komêtê de bikim şeva hemûya bimîne xweş bi xatir we teba د دورا کارانتینای ده املی های بون که جخوا بری تجی و وارو قاده بو که درسین کردناسیه لسر زمان و ویجه و دیروک و جواک و پسیکولوژی و فلسفه و متودولوژی زانستی هبه لی هر وها وی کارانتینای روشک وها آوا کن که کسیم که درفتین پچوک پیدا ده کری جی بپار بمینین لوما مبریار دا که پار امزانینگاه کردیا آنلاین آوا بکن شازده ماموسته اکادمیسyen spor ve kulinler kurdu biyani kudu kada kurnasiye de xabitin pişta xotan hevdü. Mezi peser kes beştari seminera bu.
سد سمینر هاتن داین آخر پرتوکاوی جهات چاکر لوما ایسا ببریار دا کو ام زنگا کردی اونلاین دیسا بلبیل زنگا کردی اونلاین شبو همو کردانه به کردیه لخیرا کردانه زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاین دن. ما 24 با آوایکی زندی. او برنامه و پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی دن پیشکش کردن.